야, 다 먼저 저도 구간에 인지민지 고수 고고하래. 차시기 투구도와. 야, 따테네. 다 다른 마슈에디 가상길 학조 장주구 셈세 디골 슈야리 다 장주구 셈세야디 지방에 안다 섬수들의 이로와 지랑 투리야 분이야 당하란조 드럽 니슈자지를 내 차례 얘네 친구보 하장기 이야기 처음으로 요래 잠블링이야 지당 신유 이야기 쉬우지로요 나 데데지기 가돌라 이나양 나가면 조당 찍고 찍리야 고코체 마슈과체 율당 뒤당 참배 교로당 거야 돼 하장을 캐주지 등한주 참에 셈내야 니고도스 हिजो बोधिचित्तको जुन बारेमा चाहिँ परिभाषा के हो बोधिचित्तको लक्षण के हो भन्ने बारेमा जुन आज सुरु हुनेछ र विशेष गरेर हामी आज 21औं शताब्दीमा छौँ 21औं शताब्दी भनेको एउटा भौतिक विकास र शिक्षा प्रणालीको विकासले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा शिक्षा अथवा चाहिँ बाहिरीको विकास हामीले देखिरहेको छौँ र यो समयमा हामीले पनि समय अनुसार हामीले चल्नु पर्दछ पहिलाको तरिकाले जुन एउटा हामीले धर्म शरण गर्थ्यो परम्पराहरू थियो त्यो अनुसार नभएर समय अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ त्यसैले हामीले यो 21औं शताब्दीमा पनि जुन एउटा कसरी शिक्षा लिँदो रहेछ कुन समय कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले याद दिएर हामीले पनि त्यसलाई भनौँ त्यस आधारमा हामी पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ 학으로도 단단 경험 군진 60번 전부 아니 바보 진리스 구절을 봐 단단히 아니 다 저기 야가르다 배 가와 강진기 좀 나라 땜반 진비 딘진기 기부 빡도 매가지 중요해 뒤나네 단대 경험 저는 군진 60번 때 아니 지 현당 내가 찍다 학으로도 드럽 니슈자지과 다 드럽 니슈는 니슈자지베 투주 된지지기 중업의 야기는 들어왔다 미 삼로야 남도 잠면자 쉬우지 코르되게 요하다 아니 저기 다 잠린 나는 이나야 막신 당보다 니발로 속을 중심받아 어 된지기다 투주 년창 된지지기 갑라야 경호군주 주슈의 친구들 배워래 된지기 라마 제레세 대 투수 딘디지라 패요레테 이나야 상기기 때문에 진경 뼈숨 제당데 율도 뒤도 잡아 도와미 생감도 tum바 아니 저기 쪼쪼 몽데기 제수 나라와 싫어기 제수 장내 아니 저기다 남수 모두 대신 나야다 상기기 때문에 진경 뼈숨 나요레 저는 디인도 단대 경험 군진 주시버때 딘진 기부 망부여변 딘진기 기부 망부여변 나네 민라와시다 케버파바시 아니 제 패비어티 세부 차요래 त्यसै गरी भारत लगायतका तिब्बतमा जुन एउटा 13औं परम पूज्यनी दलाई लामाले पनि प्राणी हितको लागि ठूलो योगदान अथवा चाहिँ कार्य गर्नुभएको थियो त्यसै गरेर विशेष गरेर अहिले 14औं परम पूज्यनी अर्य अवलोकितेश्वरको अवतारीको रूपमा अहिले रहेको छ परम पूज्यनी दलाई लामा र अहिले जुन विशेष गरेर 21औं शताब्दीमा उहाँले विश्वभरि नै एउटा बुद्ध धर्मलाई कसरी फैलाइरहेको छ बुद्ध धर्मको प्रचार कसरी गरेको छ शिक्षा कसरी बाँडेको छ भन्दाखेरि एउटा समय अनुसार जुन एउटा प्राणीको विचार के रहेछ के सोचिरहेको रहेछ त्यसमा आधारमा के गुण र के ज्ञान चाहिएको रहेछ र अहिले विश्वमा जुन एउटा पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध र विभिन्न भनौँ न एउटा सङ्कटहरू अथवा चाहिँ विभिन्न नराम्रो घटनाहरू पनि घटिरहेको छ हो त्यस्तो समस्याको समाधान गर्नको लागि कसरी चाहिँ ज्ञान शिक्षा बाँडिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ त्यसैले उहाँले जुन एउटा गर्नुभएको कार्य कसरी गरेको रहेछ हामीले पनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ 콩 땡진기 기부 단데 나네 민다와 케브파가시 차요레스 र
उहाँ अहिले जुन एउटा भनौँ न एउटा उत्तम पुरुष भनौँ अथवा चाहिँ 3 प्रकारको पुरुषहरू विभिन्न धेरै पुरुष छ त्यसमा पनि अति उत्तम पुरुषभित्र पर्दछ उहाँको जुन कार्यले गर्दाखेरि 哦呀，都是钱。这里因为因上，谈到仰望公正就是个清白给，我让做，按你平民做切呗，喜马拉雅这个哪里呀？培育上个缺的他的有了吧？这里因为因上，平民的喜马拉雅这个呢有呗，按你东北进去给南吧，做切呗，咱们明白了，开始送过了呢，上个一点把台，按你写了错个点把一吧。 경쟁기 제수 장배 아니 최임바 몽대기 최 마임바 상기기 최대 경쟁기 제수 장배 최시 임바 인도 상기기 템바텔라 대바치긴기 미소 임바 예나야 상기기 템발이야 죽당당 대바치당 그래서 경쟁기 제수 장내 대바치고야지 깔로비 하야 그래 대리 임바 인상 남주 예나야 디강을 좋토야기 배전치고야디 배만시 캐지모도스 त्यसै गरेर विशेष गरेर तिब्बत लगायतका हिमालयन क्षेत्रको र विश्वभरि नै रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरू या धर्म स्वीकारोस् या नस्वीकारोस् सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ उहाँले विशेष गरेर बुद्ध धर्म चाहिँ एउटा कारण भएको धर्म एउटा शिक्षाको रूपमा एउटा सबैले फाइदा हुने एउटा अन्धविश्वासको भरमा नभएर एउटा सत्य र यथार्थ धर्म हो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रसार गरिएको र सबैले सिक्नुपर्छ सबैले जुन एउटा यो ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिँदै आइरहेको छन् त्यसैले हामीले पनि उहाँले दिनुभएको जुन उपदेशहरूलाई लिएर हामीले पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ त्यसले यो मैले सम्भा अनि त पेना थारिन्दाको छाशाना 장주고 셈기 거 시비요래 대연도 장주고 셈세야기 최대 상기기 최 아니 인당 상기기 최기 나네야 태과 준비 최 인당 장주고 셈생에 대 냠nen다 저거래 럭구요래대 냠nen 맞게 거라 장주고 셈은 냠nen 저거비 금세 장주고 셈생에 대라 냠nen 채나 편도 가리 여봐 장주고 셈가 해줘 가리 여봐 되게데 참마 노종 제베 토안에 셴베 즉 중앙 임바이나 수수원에 장주고 셈 냠nen 지에도 공개야려야 또와단 때마 경쟁 통에 대배 제수 당내 또와단 대배 통에 지규지 연구를 되려면 자주선 자 첨부에다 라면 송래 다 곰시 셴네 아니 지금 강점 쉬고 되라 아니 장주고 셈 생에디 라면 곰송소 땡아 곰이 마도다 나랑 원에도 곰이 되바라 매 생여버티데 차야 내가 되지요래 제가 되게 이번인데 수수기 장주 쌤 곰이야기 겸제 통나 아니 라면기 큐디 곰고래 송나 마송나 수수기 싫어게 통네 내가 통자서 수수는 되게 당도 나네 가신 도시도 곰그래 그래서 대화쇼 대참모 통바 야 칼리사 야 버스 대타이선사 되죠. 그래서 수수시다. 별로시오. 야, सुवा आज विशेष गरेर बोधिचित्तको बारेमा धर्म प्रवचन हुनेछ यो ज्ञान हामीले लिनेछ अब बोधिचित्त भनेको बौद्ध धर्मभित्र मात्रै नपरिकन यो महायानको अति महत्त्वपूर्ण सार जस्तै हो बोधिचित्त भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अब श्रवण चिन्तन मनन गरेर अब थाहा पाएर बुझेर यसको फाइदा के छ बोधिचित्त भनेको के रहेछ यसको विशेष गुणहरू कति प्रकारको रहेछ यो सबै अध्ययन गरेर हामीले बुझ्नु पर्दछ यदि बुझेर हामीले भोलि आगामी दिनहरूमा ध्यान साधना गर्ने बेलामा पनि एक प्रकारको खुसीको साथ आनन्दको साथ किनकि मैले बोधिचित्त चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर ध्यान अभ्यास गरे भने एक प्रकारको खुसी र आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ भोलि यस्तो पनि हुन सक्छ कि मेरो लामाले मलाई बोधिचित्तको बारेमा अभ्यास गर्न लगायो र अब चाहिँ लामाले भनेको अनुसार म गर्छु भन्ने कुरामा पनि हामी जान सकिन्छ त्यसैले हामी आफै स्वयंले बोधिचित्त भनेको के रहेछ त्यो राम्ररी बुझेर ध्यान साधना गरे भने अनि हामीले ठुलो लाभ र आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ हो धेरै 제가 धेरै 임바 연사 스타데
kiranzu de derasiya taringde kolo parbe기 공대 장생기 거를 센테리 당에 장주 센 거를 마시리요리 다 디나라 카상이기 테이첸바 세기 거 대시 도르지 슈바리 장주 센기 표현되라 내가기 표현이 슈바리 다 다른 얘기 테이첸기 거디 데스 개바지당 되네 장주 센기 표현 포기 표현이 아니 슈기다 र अझै जुन एउटा माध्यम धर्म सभा प्रबन्धनको बारेमा बोधिचित्तको बारेमा रहेको छन् र हिजो बोधिचित्त भनेको के हो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ बोधिचित्त भन्ने बारेमा चाहिँ उल्लेख गरि बताइसकेको छ र विशेष गरेर बोधिचित्तमा पनि दुई प्रकारको फाइदा रहेको छ तत्कालको फाइदा भविष्यसम्म हुने फाइदा र तत्कालको फाइदाको बारेमा चाहिँ हिजो नै वर्णन गरिसकेको छ र त्यसैले आज चाहिँ विशेष गरेर महायान परम्पराअनुसार बोधिचित्तको लाभ कस्तो छ फाइदा कस्तो छ भन्ने बारेमा व्याख्या गरिनेछ किरान्जो मोबाइल फोन फ्लाइटला शायोरवा इने पर्चिदी भेजुताना दिगर नेतारें데 칙 내가 첨부된데 가시때 티샤요र와 이렇게도 빠르게합샤 아니 대셰 개그러와 등에 쉬고서서 나는 내내 양코 빠르되지 때 도스체와이나 롭종체 팽기래 그래서 나디 인데 대리야 장생기 꼬르르체 택젠밤 기부충부 등이 찍바래 택젠바 라바당 장주 람드eng기 나라 아니 람림로 숨숨바와 기부충이 람 기부딩기 람 기부침부 람 저는 기부침부 람 셰베 기부침부 세 대다 택젠바 세 찍바 택젠바 기부침부 택젠기 람 기부침부 람 승리하고서 택젠바 기부침부 택젠기 람 기부침부 람 등이 탄다 찍바 당부 뒤지 셔바치야 र हामीले विशेष गरेर अब तेक्छेम्बाहाम केबुछेम्बो भनेको छ महायानी अथवा चाहिँ उत्तम पुरुष भनेको एउटै हो केबुछेम्बो भनेको उत्तम पुरुष महायानी र उत्तम पुरुष भनेको एउटै शब्द हो भनेर हामीले बुझ्न पर्दछ अब जुन एउटा तेबुछेम्बो लामदाङ केबुछेम्बो लाम जपा र महायान मार्ग र अनि उत्तम पुरुषको मार्ग भनेको त्यो पनि एउटै रहेको छन् 어디체 다 디스 용도 택젠바 세야디 아니 택멘다 만다에 개발 가요래 지와직 지와직 택버춘별 람 세야디 택멘기 람당 맨다에 개발 가요래 디다 다른 슈야리 र महायान भनेको जुन एउटा थेरावाद यान भन्दा विशेष फरक के छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ एउटा र दोस्रोमा रहेको छ महायान र थेरावाद यानको जुन यान छ मार्ग छ त्यसको बारेमा पनि हामीले प्रष्ट तरिकाले आज बुझ्ने छ 다 델야 콩두사티 도데게 스잖아 주전 참박군배 제베 아니 참주 댕아 요래 로베 토메기 제베 사댕아 디나네 참주 댕아기 나라 도데게 세야디 태고 춘부기 슝 짜치시지레 태고 춘부기 아니 실람 데숨기 고로 신도여나 도데게 세 빼저티 내가 좀 뭐지 차대 요래 저 니콩수 전슈기 र एउटा यसको जुन आधार छ अघिको जुन हामीले बुझ्नुपर्ने भन्ने ग्रन्थ छ यो चाहिँ एउटा दोदे घेन भन्ने छ अब यो सूत्र भित्र पर्दछ र त्यसैले यो भित्रमा पनि एउटा मैत्रीनाथले उल्लेख गर्नुभएको छ यदि भोलि हामी आगामी दिनमा वस्तु मार्ग र फलको बारेमा जुन विशेष बौद्ध धर्मभित्र पर्दछ यो राम्ररी बुझ्नको लागि हामीले अध्ययन गर्नेछौँ भने जुन एउटा मैत्रीनाथले जुन उल्लेख गर्नुभएको यस आधारमा हामीले अनुसन्धान अध्ययन गर्यो भने प्रष्ट तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ कुजु든지 파게 때 아니 디 가서 계란에 디 정리장치야 샤 경험을 하다
코나 되게 첨부 나오죠. 다데나 디시아 안기치야데. 군도 조다 켈렌도다 슬nem바를 예외랑시 되남시 개발기 택바 촉 치를 디바들이. 다데네 겸르게 지셔라. 다데 가르쳐서나 택바 촉 세야 돼. 택바 촉당 택바 첨부 찍바래. 제가 택바 첨부 세야 돼. 아니 가르치는 택바 첨부 라바래. 택바라 니요 아까서 숨요리 년도 택바 랑게 택바 장샘 택바 장샘 택바라 택배기 촉라고요. 겸생 가래라나 겸생 시 개주시 군도 좋아 직 군도 저기 개주 켈렘바 켈렘베 개주 또 수도 똑베 개주 슬nem바 슬nem베 개주 시유라 다 디시레레는 데시디 슈구슈기체 간달 때라 다린데 다다데 도나테고에 시 군도 저기 개발 켈렘베 개발 똑베 개발 슬nem기 개발하러스 시 तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने पहिला के छ भन्दाखेरि ठेक्पा छोक भन्ने छ अब उत्तम यान अथवा उत्तम यान र अथवा चाहिँ महायान भन्ने एउटै रहेको छ र त्यसमा पनि एउटा अब तीन प्रकारको यानहरू रहेको छ प्रत्येक यान र प्रत्येक बुद्ध यान र श्रवण यान प्रत्येक बुद्ध यान र बुद्धिचित्त यान गरेर तीन प्रकारको यस्तो यानहरू छुट्याएको छन् र अब यो छ एउटा अहिले यो भित्र बसेको छ यो यानमा पनि चार प्रकारको विशेष गुण अघि देखाएको छ यो गुणको बारेमा व्याख्या गरिनेछ एउटा गरी तादेदुवा तादेनागते कुन्दो जोवा सेजरवा कुन्दो जोवा सेते कुन्दो जोवे केबर लाए थिला namse shiyore kundu drwe kebar semje kundu drowa tekpa kundu drowa ishi kundu drowa nyangde kundu drowa sin shisungre dindala semje kundu drowa sena karsugor lana changju sembe gi lamte karchene ane tekpa chogre lana kundu drwe kechu yores kundu drwe kechu karyo lana changju sembe gi tekpa tegi miyu te mikpa simjin tamjela mingne 동엘레 제와라 슈구요레스 년퇴다 랑게게 택바디 심진 탐절라 민네 동엘레 제야기 자와디 지기요 말레스 하우스와 전주 셈베기 택바디기 심진 탐절라 민네 동엘레 제와라 슈네 자와디 지기요레스 금진 딜라테네 년퇴다 랑게기 택바디 태명기 택바체 텔라 때나 전주 셈베 택바데 택바 초스고 경쟁 당부직 돼. अब पहिलो प्रथम हामीले जुन एउटा यो बोधिचित्तको विशेष गुण भनेको सबैमा पूर्ण छ अथवा सबैमा लाग्द छ भनेको सबैमा चाहिँ समेटिएको छ सबैमा व्याप्त छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला र त्यसैले अब सेम्जिन कुन्दो ढोवा भनेको जुन एउटा यो विशेष गुण भनेको बोधिचित्त के हो भन्दाखेरि सर्व प्राणीलाई जाँदछ सर्व प्राणीलाई त्यो भित्र पर्दछ भन्ने कुरा सर्व प्राणीलाई सोच्दछ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दछ त्यसैले उहाँको जुन अवलम्बन छ उहाँको सोच छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा सर्व प्राणीहरू चाहिँ अथवा चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएर जाओस् भन्ने अथवा दुःखबाट मुक्ति रहोस् भन्ने एक प्रकारको सोच भएको हुनाले अनि सेम्जिन कुन्दो ढोवा भनेको सबैलाई चाहिँ व्याप्त भएको अब सबैलाई चाहिँ पुगेको भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ त्यसो त तमुङ्गेला या थेपो सुमले सेन्सोए निन्थे थेकपास थेरावादाकी यान छे रांगे थेकपास करसा दिला प्रत्येक बुद्ध यान तेने चांगसेम थेकपास सुदु बुद्धिसत्वा को यान तिसुम के नाम ने बुद्धिसत्वा को यान ला चांगसेम थेकपा छे त बुद्धिसत्वा को यान से नएरा चांगसेम थेकपा ला थेकचोक लारो थेकचेन लारो ओदि थेकचेन लायागी gyumzen tela shishebe kundu drowa ti tanda dire. Disidu changsim tekpa tiki ta dus lagi inda tekchen tekpa la karsa, tekchen tekpa la Mahayan, tengmen tekpa la karsa tekchen ge tekpa Mahayan di ane Theravada yan le kebar pakpe ki gyumzen tangbu de simjin kundu drowa karsa kundu drowa che kundu drowa la shigi nang ne simjin kundu drowa sayati simjin tamje la mikiduwa
테라와트 양기 semje 탐절에 믿기면 도와 제상가 믿바 자치 중 된데스 침벌 त्यसैले जुन एउटा अब थेरावाद यान र महायानको फरकको बारेमा अहिले बताइरहेको छ अब पहिलो प्रथम रहेछ थेरावाद यान र महायान अब यो त्यसमा पनि तीन प्रकारको यान भन्ने अब तीनटा यान हामीले बुझ्नु पर्दछ पहिलो श्रवण यान प्रत्येक बुद्ध यान र बुद्धि सत्व यान अथवा चाहिँ बुद्धि सत्व यानको जुन एउटा मार्ग छ उहाँ चाहिँ थेरावाद यान भन्दा किन उत्तम भयो भन्ने बारेमा हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ अब त्यो चाहिँ के भन्दा प्रथम रहेको छ सिम्जिन कुन्तुटुवा भनेको उहाँको अवलम्बन छ उहाँको सोच छ त्यो चाहिँ केवल आफ्नो लागि मात्रै नभएर सर्व प्राणीको लागि सोचेको भएको हुनाले अनि त्यो चाहिँ सिम्जिन कुन्तुटुवा अनि थेरावाद यान भन्दाखेरि अनि अघिको दुईटा यान भन्दाखेरि तेस्रो बोधिसत्व यानको प्रथम विशेष गुण चाहिँ यसरी फरक रहेको छ यसरी हामीले सम्झिनु अथवा चाहिँ यसरी भनौँ न थाहा हुनु पर्दछ kundu drowe kebarla niba dela tekpa kundu drowa te yam sembu yore changsen gi tekpa te laure changju sem te la go marta changsen gi tekpa te kande ju yore la na tekpa sumga la keba yi la changju semba singen de tekpa sumga la keba nyende taba range teba ani changsen tekpa sumga la keba ta dela takja no mangunju ko keba res 년태다 랑게 된소 소소 타르나 소소 랑이 찌고 코알레 타드 여바 인자 년태 랑게 태징이 태고 숨라 케버디 지게요 말에 그래서 와 장주 셈바 된소 장주 셈바서보다 장주 셈바 된소 태고 숨가라 아니 케버 지고 가르체네라나 태고 숨기 들자 심진 탐절라 팬다고로 팬다발라 팬다당디 신고로 와 디인데 태고 숨나 케바스 디 공대 지전 정보 공부 용원도 개라 년도 시와 천원 군신이 예시 티제 강인당 돌라 펜버 채널 람신지기 지된 돈은 제바강 때리다 돌라 펜버 채널 스는 조리주기 심제 택보 숨기 택진 가사 택보 숨기 리젠라 그래 택보 숨기 리젠기 뒤배 심진 탐제라야 펜버 뒤배 강사 인자 텐데기 펜버 체베 타블람 택보 숨게 람디 아니 시엠버 체네 케바지고요레 숨고 대인자 택보 군도도 케바로스 दोस्रो रहेको छ सबै यान भित्रमा पनि अति उत्तम यान किन भयो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ श्रवण यान र प्रत्येक बुद्ध यान भन्दा पनि यो अति उत्तम यान र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तेस्रो रहेको छ बोधिचित्त यान बोधिचित्त यान चाहिँ किन चाहिँ प्रत्येक सर्वक यान र प्रत्येक बुद्ध यान भन्दा विशेष यान बोधिचित्त यान चाहिँ किन विशेष भयो भन्दाखेरि यहाँ थेपसुमलाई खेबा भनेको छ त्रियान मध्येमा पनि अति उत्तम यान भनेर उल्लेख गरेको छ यो किन भन्दाखेरि अब सर्वक यान र प्रत्येक बुद्ध यानले चाहिँ केवल आफ्नो लागि मात्रै सोच्दछ त्यसैले अब बोधिचित्त यानले चाहिँ सर्व प्राणीलाई चाहिँ फाइदा होस् भन्ने एक प्रकारको उहाँको अवलम्बन सोचमा फरक पर्यो हुनाले मार्ग र चित्तमा फरक भएको कारणले गरेर सर्वक यान र प्रत्येक बुद्ध यान भन्दा अति उत्तम यान भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ त्यस थेबजुगुर थेप कुन्द दोआसिले थेपाते लामछे थेप सुमला खेपास दिलाको छन्जु सेम्बे थेपाते छन्जु सेम्बा सिङेथे मेन्थु थेपा रांगे थेपा थेचेन थेपा सु लामसुमबुवा लामसुमगाला खेबारेस थेङमेन देन्जो लामसुमगाला खेपा मारेस ओति र त्यसमाथि अब तीनटा यान रहेको छ तीनटा मार्ग रहेको छ अब तीनटा मार्गमा चाहिँ जुन एउटा थेरावाद यान अथवा चाहिँ सर्वक यानहरू छ तीनहरू त्यो मार्ग भन्दाखेरि तीनटा यान भन्दाखेरि तेस्रो यान चाहिँ अति उत्तम यान त्यसमाथि अति उत्तम यान पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ तादेन सुम्बा यिशे कुन्दु जोवास शेबे यिशे थे दामे नि कासागी दामे र चुगी दामे नि मुसुम도 또케 또베 예시라스고래 그래서 디인도 nengaji 가리오레 라바이나 년태다 랑게 된조 가사기 담에 조 또야 마도 최기 담에라 통능 대점 능기요 말에 그러와 반남 전주 셈바 된조 년태 가사기 담에 최기 담에 라소바
최 탐제 다음에 봐 아니 또 대경기 이시직 아니 랑기 귤라 기기요래 근데 이마 인자 아니 전주sem바 된조 아니 탱면레 캐브라 파바리스 가르체네세나 29도 조에 토네레스 라용데 다음에니 기 촌배 최 탐제 다음에 버터베 이시 아니 이시라 캐바리스 오다티 अब यसमा फेरि प्रज्ञाको कुरा पनि आइरहेको छ ज्ञानको शिक्षा प्रज्ञा अब प्रज्ञाको कुरामा पुग्दाखेरि चाहिँ सर्वज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानले चाहिँ एउटा पुद्गल आत्मालाई मात्रै उहाँले लिँदछ अब यो जुन एउटा बोधिचित्त यानले चाहिँ जस्तै आत्मा र जुन एउटा आत्मशून्यताको दर्शन छ अन्तिमको खासागी दामे छेगी दामे र दुई प्रकारको छ एउटा पुद्गल आत्मा र धर्म आत्मा भन्ने दुई प्रकारको ज्ञान पुद्गल आत्मा र धर्म आत्माको जुन एउटा त्यो पनि लिन सक्ने त्यो पनि बोध गर्न सक्ने त्यति मात्रै नभएर सर्वधर्मलाई नै परिचय गर्न सक्ने सर्वधर्मै पहिचान गर्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान उत्तम ज्ञान भएको हुनाले उहाँहरूभन्दा अलिकति विशेष रहेको छ त्यसै 다 되네 냥데 군도 좋아 냥데 군도 좋아서도 냥데 텔라 아니 가수그래다 년투기 냥데 랑게기 냥데 택진기 냥데 숨요래 다 택진기 냥데 라야디 조 시바다 시외 탕이라 미네베 냥데레 년투다 랑게기 자준베 고방 톱용데 냥데암 타바 톱그레데 디 타바디 가레 코르 동에레 타바 짬레 시베 동에레 타바 짬레 로와 시베 탈레 데바 짬 시베 시바 코르 동에레 아니 타바 짬레 택진기 냥데테 미네베 냥데 시규요데 시베 타당 시베 타 니가라 미네바 시시 타 니가라 미네베 냥데 대 냥데 첨부 쓰고 냥데 첨부 다 된다 너르되나 곧 되고 있겠어 시야이나 년퇴다 랑게기 냥데 세나엔다 탱민기 냥데 라야데 뉴집다 시딩니게 나네 뉴집 짬빵데 냥데리 상기기 냥데 대 택진기 냥데 대 야는 미네베 냥데 세야데 뉴집 짬마세 시드비양 빵바레 근데 이마 인자 뉴집다 시딩니가 빵베 냥데 테라 미네베 냥데 세는 숨기요래 근데 이마 인자 택진바 된조 장주sem바 된조 아니 택복 냥데 군도 좋아서도 냥데 군도 좋아서도 뉴집 빵베 냥데 짬마임바 냥데 탐제 냥데 꾸나 좋아서도 뉴집 빵베 냥데 시티 빵베 냥데 오 디디기 냥데 탐제라 아니 도구요래서도 토치기요래 라 텔라 때네 택진디 택면을 개발 바바레스 어다티 अब रहेको छ अन्तिम गरेको छ परिनिर्वाणको कुरा आएको छ अब मोक्षको कुरा आइरहेको छ यसो अब मोक्ष प्राप्त गर्ने पनि के छ भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्ध यान र सर्वयानले चाहिँ भावचक्र र यो एउटा भावचक्रको र संसारबाट मात्रै प्राप्त गर्ने उद्देश्य हुन्छ प्राप्त गर्छ उहाँले मोक्ष मात्रै प्राप्त गर्छ भावचक्रको दुःखबाट मात्रै मुक्त भनौँ न एउटा मुक्ति गर्छ अथवा चाहिँ मुक्ति पाउँछ र दुई प्रकारको आवरणहरू छ क्लेश आवरण र ज्ञाय आवरण छ र उहाँहरूले चाहिँ केवल क्लेश आवरणलाई मात्रै त्यागेर चाहिँ जुन एउटा मुक्ति प्राप्त गरिन्छ अब यहाँ रहेको छ त्यो भन्दा विशेष जुन थेरावाद यान भन्दा जुन एउटा चाहिँ बोधिचित्त यान चाहिँ किन विशेष भयो भन्दाखेरि जुन एउटा भावचक्रको र यो संसारीको दुःखबाट मात्रै मुक्त नभएर अन्तिमको मुक्त जुन एउटा दुई प्रकारको आवरण त्याग्नु पर्ने हुन्छ क्लेश आवरण मात्रै नत्यागेर ज्ञाय आवरण पनि त्यागेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ थेरावाद यान भन्दा विशेष प्रकारको एउटा महायान हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ या दिएन्जेगी 다다 택진라 계주 시셰베 분도 저에 개발해야 돼 사와체 봐
다 되는 디슈고 될라야 가리요레스나 되래 다 당기면서 니바 켈렘베 개발세죠와 니바 켈렘베 개발 나라 멀럼기 개발 상계기 연대시에는 된도냐와 두베 개발 두바스도 두바냠내기 개발 팔진 투소기 아니 따제라 좀봐 되네 톱자이 개발 톱의 개발수도 톱자이 개발 치 상계네 상계 군다 냠버 큐바 근데 쟤네 개발 숨 공도 셰베 개발 숨된게 거네 상계 톱자리 켈렘베 개발로 데리다 디스디 전주 셈바 된조기 몰럼기 개발도 두베 개발도 톱제 개발 숨 아니 하고 차로와 딘데기 숨 셰베 거네 데니 개발 숨된게 거네 당에 상계 고방 톱치기 인세네 상계 톱자리 켈렘 거래 년태다 랑게 된조기 딘데기 개발 숨기 거네 상계 톱자리 켈렘 투고요 말해 데데기 마 인자 가서 전주 셈바 된조 야나 태진기 택바테 택민기 택발에 개발 파발에서 오더티소 अब दोस्रो रहेको छ स्वीकार्नु पर्ने गुण अब स्वीकारले के को लागि स्वीकार आफ्नो स्वीकार्नु पर्छ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो दायित्व पनि स्वीकार गर्नु पर्दछ हो त्यसरी अब दोस्रो रहेको छ स्वीकार गर्ने विशेष गुण अब रहेको छ मलङ्गी खेबर भनेको उहाँको एउटा प्रार्थनामा पनि विशेष प्रकारको स्वीकार गर्नु पर्दछ प्रत्येक बुद्धयान र सर्वज्ञान भन्दाखेरि ठुलो जिम्मेवारी उहाँले लिएको हुन्छ त्यसैले उहाँको सर्व बुद्धको सबै गुणहरू चाहिँ प्राप्त गर्छु भन्ने एक प्रकारको उहाँको स्वीकार अथवा चाहिँ सोच उहाँमा हुँदछ अब दोस्रो रहेको छ प्राप्ति गर्ने अब विशेष प्राप्त के गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कहाँसम्म जाने भन्ने हुन्छ त्यसपछि दोस्रो प्राप्त गर्नेमा पनि जस्तै 6 पारामिता लगायतका जुन एउटा चाहिँ अभ्यास गर्ने त्यसले चाहिँ 6 पारामितालाई चाहिँ राम्ररी अभ्यास गरेर चाहिँ माथिसम्म पुग्ने भन्ने एक प्रकारको स्वीकार गरिन्छ उहाँले अब तेस्रो रहेको दोस्रो रहेको छ अभ्यासको विशेष गुण है अभ्यासको प्राप्तको हैन अभ्यासको रहेछ दोस्रो चाहिँ तेस्रो रहेछ प्राप्त अब प्राप्तमा के रहेछ भविष्यमा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गरेर बुद्ध सम्मान पुग्ने बुद्ध भूमिमा पुग्ने भन्ने एक प्रकारको सोच हुँदछ र यो तीनटा विशेष गुण लिएर त्यसद्वारा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने एक प्रकारको स्वीकारलाई चाहिँ दोस्रो स्वीकार गुण भनेर उल्लेख गरेको छ दोस्रो धेरै यमा यिनजा 개발직 디체 다 되는 디슈데 숨바 똑비 개발 다 똑비 개발세디 간데레라나 당보 선남기 풍부 첨부 토바스 다 간다 전주 셈바 딘조기 대진기 태반 양년 제용도 아니 선남기 초 빠도 매바지 토비에서 선남기 풍부 첨부 토바 니바 셈게베 시버숨기 라머리 큐바스 전주조도 셈레리 개용도 아니 시버숨스도 데캄 소캄 소메기 캄 덴데기 캄 숨가기 아니 기분남기 차차가 요수교와 차고여자 라머리 큐바 소리 준줄로 당분나라 여러와 전주 셈기 교는 계지기 거에 쫄았다면 냠단남 냠다나 대신 남기 세시 조자지 지델 하밀제비 착자를 교루 전에 라머리 큐바 스테리 데네 숨바 로초기 데바토바스 데네 베 셈기 나로 로즈 초 셰럽 초다 덴바 톱용데 데와 데네 데바니 빵용데 데와 케버진 토야 요아레 시바 상게바나 톱소기 연데 토바 대따를 케버시 고네 지부 정제 똑베 케버 디 똑세야디 토베 되어레 지부 장주 첨부 상기 고바 톱에 개주요래 송래 세상가 장주 태진기 택발라 때나 태진기 택발싱이디 냠는 제도와 종나 지부 장진 톱투고요래 년되다 랑게기 택발 짬라 때네 지부 장진 톱투고요 말에 데디기 터네 숨바 뚜비 개발라 디 똑세야디 무슨도 쳐봐 톱에 되어래 तेस्रोमा रहेको छ अब आध्यात्मिक प्राप्त गरिने गुण अब गुणमा पनि विशेष रहेको छ
आध्यात्मिक कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि सोनमकी फुङ्बो छिम्बो थप भने पहिलो प्रथम जुन असङ्ख्य पुण्यहरू सम्भारहरू चाहिँ प्राप्त गरिन्छ त्यो पनि जस्तै असङ्ख्य जुन पुण्यमा पनि भनौँ न धेरै जसो अथवा चाहिँ ठुलो पुण्य सम्भार हामीले प्राप्त गर्दछौँ पहिलो प्रथम र दोस्रो रहेको छ चित्त उत्पाद गरिसके पश्चात कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन एउटा भावचक्रभित्रमा तीन धातु छ त्रिधातु छ जुन एउटा काम धातु रूप धातु अरूप धातु छ हो त्यस्तो अब बुद्धि चित्त उत्पन्न गरिसकेपछि सबैले चाहिँ एउटा ढोग्ने लायकको बन्दछ उहाँहरू सबैले चाहिँ ढोग्ने अथवा चाहिँ वन्दना गर्ने लायकको बन्दछ अब तेस्रोमा रहेको छ लोचुकी देवथप भनेको विशेष गरेर प्रज्ञा अथवा ज्ञानमा चाहिँ अति उत्तम ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो विशेष गुणमा पर्दछ चौथोमा रहेको छ अब बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि आध्यात्मिकको शक्ति बलहरू गुणहरू सबै प्राप्त गर्न सकिन्छ अब त्यसरी यो विशेष प्रकारको चार प्रकारको गुण गुणले गर्दाखेरि अन्तमा त्यसको फलस्वरूप के प्राप्त गर्छ अथवा बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्दछ त्यसैले प्रत्येक बुद्ध ज्ञान र सर्व ज्ञानले यस्तो प्राप्त गर्न सकिँदैन बुद्धि चित्त ज्ञानको जुन एउटा अभ्यासमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ बुद्धता अथवा चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्न सक्ने हामीले यो एउटा प्राप्ति विशेष गुण बुद्धि चित्त ज्ञानभित्र पर्दछ धेरै तादिबदो दिसोवा तादेने शिवा silgünün be kebarları शिवा silgünün be kebar silgünün be kebar şebetende benangaranzo silgünün basayati shuk chejong doryongde shuk chewa degi shuk chonga dela ani 가수그래 디 top 디 느바 아니 마 좀버 cheba 느바 디마 넘버 치고요와 베나 미베 여된 충중직 자라 미연된 첨부질래나 미연된 첨부되기 미연된 충중대 마 슬기는 거야 지어와 어팀은 신체네 슬기는 베캬바델라 론데 창주 셈페 제라갑도아 로저단 덴바 창주 셈바싱이 티기스 가르치기어래라나 년퇴다 랑게기 소놈기 초다 이시기 초 간대주연아야 근데 초 탐제 슬기는 거요래 세래 अब दोस्रो रहेको छ जुन एउटा कसैको एउटा शक्ति र बलले कुनैलाई जुन एउटा भनौँ न कमजोर बनाउन सक्ने एउटा हुन्छ संसार प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि र यहाँ रहेको छ एउटा यस्तो विशेष प्रकारको गुण प्राप्त भयो भने जुन एउटा प्रज्ञा ज्ञान अथवा चाहिँ बोधि सत्वमा भएको जुन एउटा प्रज्ञा र ज्ञान चाहिँ अथवा चाहिँ जुन एउटा प्रत्येक बुद्ध ज्ञान र सर्व ज्ञानहरूलाई जति नै सम्भार जस्तै पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार दुई प्रकारको हुन्छ जति नै भए तापनि उहाँको शक्ति बलले चाहिँ बुद्धि सत्व माहेनको जुन एउटा बुद्धि सत्व ज्ञानले चाहिँ अथवा चाहिँ कमजोर बनाउन सकिँदैन प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन धेरै त धन्दा दर्दैन छन्जुसेमा नम्गी 년대다 랑게기 시지 냐버치기래 라다 간달 택진기 천주선받든수 제대 아니 연된 체와리 송거 도르드나 대체 다 됐네 단 얘기 단기되기 택바 첨부 셰베기 고대 데스 가치로 땅네 셰차송아 도대 괜체 따오나 기부 첨부 세야다 기부 첨부 람세디 간디질에서 그래서나 다디 조제 반대 아디샤기 제베 창주람르레 조제 반대 아디샤기 기부 첨부 람스 기부 첨부 람스도 창주람르레 랑규 토베 동알키 강시 신기 동알그 양다 세버 꾸는데 기부테네 초이노 셰송 기부초 기부 첨부 직발해 기부초 기부 첨부 저다 기부 첨부 기부 초세비 간디질에서 그래서나 대 랑규 토베 동알 기 당시 신기 동알 꾼 양다 세버 꾸는 데스 빼자기도 와 빼 가르자서나 랑규 토베 동알 기 당분이라 소소로 삼다니로 와 랑규 토베 동에 기 세데 년중래 당분 인중 살로다니 랑라 동에 가르가르 가리도 살로다
랑라 동에 카르카도 섬로 야부지 땅사에 쇼고라 아니 랑 동네레 제월 되베 로치 기기요레 오티 펠라샤네 랑규 토베 동알 키세 디 펠라샤네 알레 말라 동에 덴데지 총바이나 균인 딕탐멘도 나 동네레 제고구도 세네 사바나시 다 심진 탐지기 동에 섬다로 강시 배려 정도 집에나 강시 생기 동에 그 생기 동에 그 세대 생심전 탐지기 동에라 삼로 땅네 텐데기 동을 그세 랑라 빼자르다 랑규토베 동에 삼로 땅네 동에레 텐데기 로케바나시 생심전 탐지기 동에 삼로 땅네 생기 동을 그 양다 세퍼 꾸는데 세대 생기 동에 그 싸워네 양다 세바스디 싸워네 매바서야기 아니 되바케네 스디 닝제 첨부로 와 닝제 첨부 제가 디스디 잠바 당보 민중 삼로땅 랑기 땡도 디 슈골라 생기 땡도 동에게 나주 삼로땅네 닝제 첨부지 게 텐데기 닝제 첨부 남게 봤나 텐데 닝제 첨부 게베 강사 대라 기부테는 초이노 닝제 첨부 게베 강사 대라 기부 초스 그레스 택바 첨부스 그래스 닝지 첨부 깨사회 제소 장주그 쌤께 용데 택전 람숙바 생인데 쓰고래 대대 인자 택전 바디 닝지 첨부 깨바네 샤 택전 람숙바데 아니 장주그 쌤께네 샤고래 오야 यस्तो अब उत्तम पुरुष र उत्तम पुरुषको मार्ग भन्ने एउटै रहेको छ अब यहाँ जुन एउटा बोधी हैन मार्गक्रमभित्र यसरी श्री दिवमकराले उल्लेख गरेको छ पहिलो प्रथम रहेको छ रामयुद्धे दुनियाँकी भनेको जस्तै उदाहरण दिएको छ उदाहरणबाट सुरु गरेको छ यसमा आफूमा भएको जुन दुःखहरू नचाहेको दुःखहरू चाहिँ सम्झेर अथवा चाहिँ पहिलो प्रथम वैराग्य उत्पन्न गराउँदछ किनकि हामीले दुःख चाहिँदैन यो संसार भावचक्र दुःखै दुःखको रहेछ मलाई दुःख चाहिँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गराउने पहिला उदाहरण जस्तो हो त्यसरी नै अरू प्राणीहरू पनि त्यस्तै रहेछन् मलाई दुःख नचाहेको जस्तो सबै प्राणीले पनि दुःख नचाहेको रहेछ भन्ने कुरा आफूले चाहिँ मनन गर्ने चिन्तन गर्ने र त्यस्तो दुःख नचाहेको दुःखहरू चाहिँ सबै त्याग्नको लागि त्याग्नु पर्ने रहेछ मैले त्याग्ने गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीमा आउनु पर्दछ त्यो एउटा रुचि अथवा चाहिँ चासो महाकरुणा त्यो चाहिँ पुण्यदय भन्ने बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ महाकरुणा उत्पन्न गराउनु पर्दछ आउँदछ अब त्यस्तो महाकरुणा उत्पन्न भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्तम पुरुष सुरु हुन्छ त्यहाँबाट उत्तम पुरुष सुरु हुन्छ र उत्तम पुरुष जुन सुरु भइसकेपछि जुन उत्तम पुरुषको सुरु भइसके बोधिचित्त मार्गमा प्रवेश भइसकेपछि अनि अनि त्यसपछि महान मार्गको साधक बनिन्छ अथवा महान मार्गको अभ्यासकर्ता साधक बनिन्छ 택바 첨보당 택신 람숙방이라 개발자고 그랬어. 택바 첨보디 닝지 첨보 게니샤 택신 람숙바데 장주부 쌤 게니샤 र उत्तम पुरुष र जुन एउटा उत्तम मार्गमा प्रवेश गर्ने साधकमा फरक छुटाउनु पर्दछ उत्तम पुरुष कहाँबाट राख्छ भन्दाखेरि महाकरुणा उत्पन्न गरिसकेपछि उत्तम पुरुष बन्दछ अब त्यस उत्तम पुरुष बनिसके पश्चात जुन एउटा मार्गमा बसेर अभ्यास गरिन्छ बुद्धिचित भयो भने उत्पन्न भयो अनि बुद्धिचित्तको मार्गमा अनि अभ्यास गरिन्दछ त्यसै ता दिबा तुति पछि सोमा तेति पछि ता देने दे शुगु तेलया 어야 다 되네 다 계란족이 택바 첨보 세야기 된다디 현사래 기부 첨보 다 기부 첨보 람세야디 현사래 레송아 다 가릴레고 얼라나 기부 첨보기 람다 택바 첨보기 람라 슈베 람슈가 차와라 장주구 쌤디 깨거와 다 장주구 쌤기 표현라 가산 내가 위건의 표현시 셰차래 배제 강내로와
가상 배제 나라 아니 장주 셈네 셈체데 셈규 나나 개와초 연된 담제 표준소 내규라도 시월기 예세네 시셰 사례 다 다른데 강규르 시샤체네 즉시나 강규르기 도파 배제기 민라 군조당 된담배 뎀바템배 돌라고 어디게 돌래 가리송 요래라나 된담 뎀배 왕도 땅나다 최담제 요 말에 장주쌤 요 말와 얘네 군조 뎀배 왕도 땅나 장주쌤 요러와 다 군조 뎀배 왕도 땅나 장주쌤 요나 장주쌤 생인데 군조 뎀배 왕도 땅내 요가 이나 장주쌤데 자 치중 간레레서는데 군조도 나 장주기 쌤네 상기기 최담지기 고를 송여래 다 세고 싶어도 그래서 장주기 쌤때 상기기 최담지기 고래 송도와 अब बुद्धि चित्तको फाइदाको बारेमा रहेको छ योभन्दा अगाडि हामीले उत्तम पुरुष भनेको के हो उत्तम पुरुषको मार्ग के रहेछ उहाँको विशेष गुणहरू के रहेछ भन्ने बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ अब रहेको छ बुद्धि चित्तको फाइदा लाभ अब कङ्ग्युर बुद्ध वचनभित्र त्यो पनि एउटा बुद्ध वचनभित्र पनि बुद्ध वचनभित्र उल्लेख गरेको छ दोफा सूत्र फामा लेखेको छ त्यसमा पनि अब दुई प्रकारको समृद्धि सत्य र परमात्मा सत्य भन्ने दुई प्रकारको सत्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ व्याख्या गरेको छ त्यसमा पनि अब परमात्मा सत्यको आधारमा भन्ने हो भने सबै धर्म वस्तुहरू चाहिँ छैन भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दछ अब समृद्धि सत्य भित्रमा कुरा गर्दाखेरि सबैहरू रहेको पाइन्छ त्यसैले अब समृद्धि सत्यको आधारमा भन्ने हो भने जुन बोधिचित्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धको धर्मको सबै बुद्ध धर्म बुद्ध धर्मको सार जस्तो बुद्ध धर्मको मूल द्वार जस्तो मूल द्वार जस्तो नै बुद्धि चित्त रहेको छ बुद्धि चित्त यो न सांगिक 최탐지 톡톡이 요레스 대인자 सांगिक 최탐지 고레스 बुद्धि चित्त जुन एउटा भयो भने अनि जुन एउटा बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ बुद्धता भूमिमा पुग्नको लागि द्वार जस्तो नै बाटो जस्तै मूल ढोका जस्तो नै के हो भन्दाखेरि अनि बोधि चित्त हो ता दिनले ngazolo jong chi du sem lo chowa ji le men de changju sem se de xiu za chang bo le do ta da dong de ga de si da pe nen ga yo de si ya ni chi ngaran zo yum ge ri du sum yo wa yum ge ba bum pe chung ni chi pe sum ta ni chi na 니티카 좀된데게 까세바 샤라타디포 딜라 카지 넘버 탐지 캔베 셈단 태와 넘버 탐지 캔베 셈수리 장주고 셈스고래 장주고 셈다 카테나라레 야분예아 장주고 셈다 카테나 장주고 셈 메나라고다 장주고 셈 메나 최자정보 동방이다 세마 메바 멤바 메바 아니 가르사 티티 추텐다 어디 멤버 베베 최 바시 곰바니 스디 동니 숨레 남타르 고숨로와 가도 동니레 장주 셈 메나라레 장주 셈 생이디 메나 동방이 자충보 가주 곰나양 라레 동방이 세기 최 자충보 가주 곰나야 탑케바 마토베 스디 탑 장주 셈디 메자 텐제 장주 셈 메네 동니 곰나 가르차 그래 년퇴다 란상계수 교루를 하고서래 년퇴다 란상계기 자주며 고반토베 차그르마도 태포 준비기 상계기 살 누구 말을라 장주세 매나 동방이 곰나야 야 누구 말을라고 하래 야 디지 अब दोस्रोमा रहेको छ नीति खा भित्र उल्लेख गरेको छ यो अब नीति चाहिँ तीनटा ग्रन्थ पुस्तक रहेको छ त्यो भित्रमा पनि नीति खा भित्र यसरी उल्लेख गरेको छ भगवान बुद्धले जुन एउटा बताउनु भएको छ अथवा चाहिँ शरतति भू भन्नाले अथवा चाहिँ शरीभू शरीपुत्र आयुष्मान भन्ने जस्तै हो अब यहाँ यदि सबै भनौँ एउटा बोधिचित्त चाहिँ भएन भने बोधिचित्त रहित यदि बोधिचित्त भएन भने नभइकन शून्यताको अति गम्भीर दर्शनको बारेमा ध्यान गरियो भने
탑케바 마토베 수디 장주스 매장 बोधिचित्तको जुन एउटा उपाय बोधिचित्त प्राप्त भएन भने अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धता प्राप्त नगरेर के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वज्ञान र प्रतीक ज्ञान भित्र पर्दछ अथवा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ भनेर उल्लेख गरिन्छ थेरावादाको मोक्षमा पुग्छ त्यसै तदिवालसिया शरथदिपो दिला 창주 셈바 셈바 넘버 탐제 캠베 셈수디 창주 셈으로 창주 셈다 마테와 수디 창주 셈 여바 창주 셈 여바 이나 아니 동방이 같이 곰나야 된제기 동방이 곰베 로테 탑케바 토베 수디 탑 창주 셈 토바 인자 여바 인자 창주 셈베 께 메베 토네 께 메발라 주바탕 라나 메바 양다버 저베 창주 ngombar zobar changya sebdo 창주 그셈 예베 고네 동방이 곰나 상기레스 당기 강데라 창주 그셈 매나 동이 곰나 상기게 말레스 탱명이 다좀 톱그레스 창주 그셈 예베 토네 동이 곰나 상기그레 송도와 대수디 창주 그셈 매나 차면도 왜 로와 어다 테리 दोस्रोमा रहेको छ शरीपुत्र बोधिचित्त जुन एउटा सर्व अथवा ज्ञान प्राप्त गर्ने यो बोधिचित्त चाहिँ अथवा चाहिँ भयो भने माथेरुवा भनेको भयो भने शून्यताको गम्भीर दर्शन द्वारा अथवा चाहिँ ध्यान गरेदाखेरि अनि उत्तम उपाय बोधिचित्त प्राप्त भइन्छ अब यो उत्तम बोधिचित्त प्राप्त भयो भने र अनि कारणले दोष रहित जुन बोधिचित्त उत्तम बोधिचित्त चाहिँ अनि द्वारा अनि अन्तिम फलस्वरूप बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले यदि जुन एउटा बोधिचित्त भएन भने अनि थेरवाद यान भित्र भएको प्रत्येक बुद्ध यान र सर्व यान भित्र पर्दछ यदि बोधिचित्त भयो भने अनि बोधिचित्त भएर शून्यताको ज्ञानको अध्ययन गर्यो अभ्यास गर्यो भने अन्तिम फलस्वरूप बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ तेरेदोवा जस्ता दिने यिम्बा 장주 셈세야디 시부적인 내가 전부제 디바도 좀된데기 강규르나라 송당디체 다 강규르나라 텐데 송여바 인자 좀된데기 강규르기 나라 텐데 송여바 인자 다 땡규르 지전 잡아건베 제베 원도게 나라 셈게스나 간데지라 시요레 세네 어디 디순고래 그래서 당년라 당분년라 대인다 기란조 되지시다 탭직시야 탭 가상한조 델레소아 데시야 니갸 십주 부이 안다 니갸 십주 가상 기란조 따기야비오레 니규랍도 시월기 제타 셈델라네 강가와 샤게싱이 미주 상게 찐다 된다교 셰송바다라 인라 게버 준주 소레 셰버 차스 디엔제 차네 셈기기 모줄라 스투이 어디 가도 되라시야 नेपाली नम्बर 2 सयमा रहेको लाइन चाहिँ तलबाट 1 2 3 तेस्रो हरफमा रहेको छ भन्ने र यस चित्तलाई जसले मन पराउँदछ जस्तो शाक्य सिंह नारोत्तम त्यस्तै बुद्ध हुनेछ भन्नुभएको जस्तै हो विस्तृत रूपमा बोधिचर्या अवतार आदिबाट जान्न सकिनेछ त्यसै 셈기기 모줄라 다 될마인다 다 오늘 셈기에서는 가르래라래 다 될라 책이 셔봐 된기 셔봐 니다 담부 책이 셔봐 셈기기 모줄라 통말 셈기기 자신이 랑기 셈대 랑된 코나마삼바 셰심제 탐지기 된 쌈대 셈 갸체로 땅와라 아니 세르다 셈게 세게 된다 때셈 갸첨부 셰베 되래 셈 갸게 봐 다시에다 다시 디버도 다냐 अब यो चित्त उत्पादको पछाडिपट्टि रहेको छ 201 मा चित्त उत्पाद भनेको के हो र त्यसमा चाहिँ शब्दको अर्थ र अर्थको पनि अर्थ गरेर व्याख्या गरिनेछ चित्त उत्पादको परिभाषा त्यसको मिनिङ आफ्नो मनले स्वार्थको लागि मात्र नसम्झेर अरु सबै प्राणीहरूका कल्याणलाई सम्झदै मनलाई विपुल रूपमा
भइ ल्याउनेलाई भनिन्छ अब विपुल रूपमा भन्नाले आफ्नो मन चाहिँ ठुलो सबै प्राणी अड्ने जस्तो हो त्यो ठुलो मन हृदय भएकोलाई नै अनि बुद्धिचित्त अथवा चाहिँ चित्तोत्पाद भनिन्छ धेरै त दिबदु डासे छ त तने semgege tön ngoma ni stowa odisha a ta tangbunye la ya khung de de ta semgege tön da ngone de karare sena shoma di khung sto da ta dele la ga ji che yo mare kya ga phabe yule yina ya jige da ngondo gen kechum bu chigi yore nalenda gi pindup choge dinashin ganzo pöle ningma ka gyu sakya gilu yongzo gi ani juju jambo gombe zebe ngondo gende 파르징기 슝기 싸와라야 지체 창매기다 자치부츠기요래 로와 어디 디체네 녜몬도 경기 강내 셈게기 생긴 것도 줘야니 अब चित्त उत्पाद भन्ने चाहिँ के हो चित्तको बारेमा जुन एउटा मन छ चित्त छ त्यसले एउटा जुन मुन्दु घेन भन्ने जुन एउटा मैत्रीनाथले रचना गरेको यो एक प्रकारको शास्त्र हो र यो भन्दा अन्य आधारै छैन यो अब इन्डियाको भयो अथवा चाहिँ अहिले जुन तिब्बतलाई हिमालयन क्षेत्रमा जति नै परम्परा छ यसलाई नै आधारमा राख्दो रहेछ अब म चित्त भनेको के हो त्यसको बारेमा व्याख्या गरिनेछ धेरै ta de ya ku sia de kiran zo par gya wone kya semge pa ni shebe tsik de gi semge se na kan de chile se gi yore se ti che de gi chenja de che chenja ta tsini de shen den chil yang da zo be chang ju de se yong de shen den chil se de shen den de ba shen sim jen tam je gi den gi chil du se gor da shenden 칠을 쓰되 shensimje 탐지기 된기 칠을 제 양당 조베 정줍 셰바되게 랑된도 봐 shensimje 탐지기 된도 쓰되 shensimje 탐지 동해래 제외 된도 shensimje 탐지 대화로 거베 된도 승이요 shensimje 탐지 동해래 제외 된도 쓰되 참바 셴 말에 닝제 shensimje 탐지 대화로 거베 된도 라나 아니 참바 어두세네 참바다 닌지기 고네 셴심젠 탐제 동엘레 태와다 대화로 거베 된기 치르세 신den든바 알리냐를 디포트를 시켰다 अब सेमगे पानी भन्नेको छ चित्त भनेको छ चित्त भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्दुन चाहिँ परहितको लागि लेखेको छ परहितको लागि बुद्धिचित भन्ने चाहिँ के हो बुद्धिचित भनेको चाहिँ परहितको लागि अब परहितको लागिमा दुईटा रहेको छन् परहितको लागिमा चाहिँ मैत्री र करुणा रहेको छ सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ सुख पाओस् भन्ने बुद्धिचित्त र अर्को चाहिँ सबै प्राणीहरू चाहिँ दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने अनि मैत्री करुणा मैत्री र करुणा चाहिँ यो भित्र रहेको छ परहितको लागि ता shensimje nam dungele chewatan dewala kobe thungi chidu kare ngarangi sangi yukoban topchigin sude yangda zobe changju sude rangi topjari kyube yangda bo zobe changju tes de shebe tsikdegi changju debate debe lotirawa yinaya kabdila karu gore tendigi changju de degengi debada 송버 덴베 소셈지요래 오디 셈게 슬라고래 그래서 셈게라 소셈이 인거와 디인데 셴셈제 남기 된기 치르도 조베 장주 토버 데베 소셈 찍라 아니 장주 셈시그래 라바르다 अब दोस्रो रहेको छ अब आफू परहितको लागि आफू स्वयं अनि बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब परहितको लागि भन्ने नै मैत्री र करुणा अब सबैले सुख दिनको लागि र दुःखबाट मुक्तको लागि आफू स्वयं बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एक प्रकारको उत्तम चित्त र उत्तम चित्त भयो भने त्यो चाहिँ बोधिचित्त हो बोधिचित्त राख्ने नै उत्तम चित्तबाट राखिन्दछ दिसोमा त जोमा केलान्जो दिस सेगोरेदा के란조 가릴 롭존 제베스 장주그 셈 롭존 친 셈게 이게 된다 가르에 수들 람상 나오 셈게 빨리 셴된체 양다 조베 장주드 데리 다디 된다디 냠렌다 제네 계지셔나 다 디단을 요래 데시다데 데도와 베저날도와 데
셈게기 대응어만니 만규른 남게 타다냐베 셈제 탐제 동해 타달레 제데 대와 타르도바 상기기 고반로 괴베 체도 다기 라메 장주 상기기 고반 터버려 저냠베 셈테인라 셈디니 셈게 나네 상슈시 인 대바도 따죠 अब हामीले भोलि कसैले तपाईँ हामीलाई चाहिँ चित्त उत्पाद भनेको के हो बोधि चित्त भनेको के हो भन्ने बारेमा कसैले सोध्यो भने यो हरफ चाहिँ मनमा राखेर यसद्वारा यस आधारमा राखेर व्याख्या गर्नु पर्दछ जुन एउटा यहाँ रहेको छ यहाँले याद गर्न सकिन्छ अब यहाँ रहेको छ चित्त उत्पादको मूल अर्थ भनेको आमा रूपी यहाँ यो भित्र पुस्तकमा छ चित्त उत्पादको मूल अर्थ भनेको आमा रूपी आकाश समान सबै प्राणीहरूलाई सर्व दुःखबाट मुक्त गराई अनन्त सुख रूपी बुद्धको पथमा पुर्याउनको निम्ति मैले अनुत्तर बुद्धता प्राप्त गर्ने छु भन्ने संकल्प हुन् भनेको मन उत्तम मन यस्तो मन नै सबै मनहरूमध्ये उत्तम कोटिको मन हो धेरै ता ओना सेम게세나 세부차송아 다 셈게게 된 데이나 다 다돈들에 게부 쉬부시야 요래 가수레다 때 게부도 쉬모고아체 다 뭐바 장주 준죽 티도 쉬야체 다 단다 대샤 어느 셈게텔라 예나 가서 요래 쓰듯데 셈게라 예나 준죽래 장주 셈데 도르드나 남바니 수시차테 셰소 따르 메셈다 죽셈니 예 스담부티체 अब चित्त उत्पादको बारेमा परिचय आगामी दिनहरूमा गर्ने छ यसको बृहत तरिकाले अब चित्त उत्पादलाई विभाजन गर्दा यो किताबमा चित्त उत्पादलाई विभाजन गर्दा बोधि चारे अवतारको प्रथम परिच्छेदमा तत् बोधि चित्तम द्विविधम विज्ञातव्यम समासतः बोधि प्रणिधि चित्तम च बोधि प्रस्थानमेवा च भने जस्तै बोधि प्राणिधि चित्त एउटा बोधि प्राणिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त दुई प्रकारको हुन्छन् ओया तातेने मुसमनी semge yimba shiri chebala rangi changju topna nyamdo yigi yangya mönbe semte yins. Juksemne semge yimba shiri chebala rangi changju topna nyamdo yigi mönbatsa mayimbar changju tobe chedo changdom songne sude chanju sembe domba. Changdom songne cheba parchen chugla ngoso laklenla jukbe semte yins. Oda tipado takyo ha. अब बोधि चित्तमा दुई प्रकारको रहेको हामीले बुझिसकेका छौं बोधि पहिलो रहेको छ बोधि प्राणिधि चित्त भनेको चित्त उत्पादलाई आधारमा राखी आफूले पुनः पुनः विचार गरी बोधि लाभ गर्न पाए हुन्थ्यो भनी प्रार्थना गर्ने चित्तलाई भनिन्छ अब दोस्रो चित्त रहेको छ बोधि प्रस्थान चित्त भनेको चित्त उत्पादलाई आधारमा राखी आफूले बोधि लाभको प्रार्थना गरेको मात्र नभई बुद्धत्व प्राप्त हुनको निम्ति बोधिसत्वको सम्भार छ यो सम्भाल भनेको शीलमा रहेर लिएर त्यसै अनुरूप आचरण छ पारामितको अभ्यासलाई प्रत्यक्ष रूपले व्यवहारमा उतार्ने मनलाई भनिन्दछ कुजुतिन चाहिँ सुजटारी दुयता योना छमशा अनमेना त्यसमादिछ ता तेला ता केना जु दिशेमा छे आ सेमगेला येना खजुदु नि Mösem tang juksem se nye dowa. Ta mösem da juksem nye gi kebar di pecha nala sebu yore. Peta jane sheba yinba yina, pena cha sha yina, nga chöden susu nangla de, pena nga zu tanda sangma de tanda de yorwa. Nga chöden la kowa drogi yin sambe samlosh dowa. Anda droyo marwa, drogi yin sambe samlosh dowa. O tin nangshin, Nye sangi yu gobang toba chigi sambe samlu samshi ke resonga o tende chigla mösem che kodebu che na अब दुई प्रकारको चित्त उत्पाद हामीले रहेको पाएको छन् अब बोधि प्राणिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त पहिला रहेको छ बोधि प्राणिधि चित्त भनेको अब उदाहरणबाट हामी हेर्नु पर्दाखेरि अब म बौद्धमा जान्छु अथवा चाहिँ बौद्ध छर्देनमा पुग्छु भन्ने एक प्रकारको विचार मात्रै हो त्यसरी नै म बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने कल्पना अथवा सोच मात्रलाई चाहिँ बोधि प्राणिधि चित्त भनिन्दछ
되치체 다 되네 죽섬스나 간데라나 빼 거디버시나 나 최대한라 꼬라 두기 삼베 삼루디 깨러와 뒤 슈글라 땅나 최대한라 꼬라라 두 탁주 두기 인세네 담자지체 하고서네 된제기 담자체네 담자디기 아니 켈렌 제바 나시 다 소소베 ngoso야 랑네 되네 콤바이감네도 스파 도그러와 다 콤바이감네 도에 카두 텔라 아니 소소ngo네 차와라야 ngo수슈 당기 두기 인삼베 담자태양 예 담자 예베 토네 ngo수 차와라야 슈 된제 슈베 깔라 아니 저기 존데기 삼로 나 최대한 두기였다서 두기 인삼베 삼로 찍기게 아래 두기 오 된데기 빼디 키네 다 되어라 잡나 nye 만나가다 nye 심전 탐제 상계기 살로 괴베쳐도 nye 상계 고번으로 무지 진행가 토바를 차오 삼바 짬마임바 상계 고번 토베 체도 아니 얘기 담자치기 세네 되네 라마이나야 땡기 총네 자주선배 돈바싱이지래 자주선배 돈바들렌 차두 자주선배 돈바렌에 랍자카레 아니 진소 파르진 툴라 소바 랍고로와 디인도 텐데게 돈바단 덴베 토네 상계기 살로 무스 줘야기 체도 파르진 쪽이 냠네 무스 제조로와 텐데게 파르진 쪽이 냠네 무스 제심베 내갑라 아니 장주고 셈지 요 아래 오 텔라 아니 죽셈 세보다 인진민지 죽셈라 장주셈베 돈바테 녀라 슈거 장주셈베 돈바 쉬레고네 아니 장주셈베 쪼발라 죽베 셈지 거래 장주셈베 돈바 마슈나 아니 죽셈 차그 말다 दोस्रो रहेको छ बोधि प्रस्थान चित्त भन्नाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोच मात्रै नभएर अब कार्य गर्दछ अब अघि जस्तै म छोड्देनमा जान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा सोच राखेको थियो बोधि प्रस्थान चित्तमा प्रस्थान गर्नु पर्दछ एक्सनमा कार्यमा चाहिँ कार्य गर्नु पर्दछ काम गर्नु पर्दछ त्यसैले छोड्देनमा जान्छु भनेर यहाँबाट हिँडेर छोड्देनमै पुगेर परिक्रम गर्ने जस्तो कार्य गर्नु पर्दछ त्यसरी नै अब मैले बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ सबै प्राणी हितको लागि बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सोच मात्रै नभएर अब त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अब बुद्धि चित्तको अभ्यास गर्ने बेलामा सम्भार लिनु पर्दछ शील लिनु पर्दछ यदि शील र सम्भार लिएर चाहिँ 6 पारामितको अभ्यास गरेर अनि प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ भनौं न व्यवहारमा उतारेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने एक प्रकारको कार्यलाई चाहिँ भनिन्छ वाचन गरेर वाचा गरेर है चित्त अघिको वाचा गरेर एउटा सोचमा चित्तमा राख्छ त्यो वाचा गरेको कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई एक्सनमा कामै गर्न लगाउने कामै गर्ने त्यो चाहिँ काम चाहिँ के हो लगाउने चित्त चाहिँ लगाउने चित्त 죽셈 야 투지세 다 단다 참대샤 잠깐만 정아치 쇠자당 대 야 당만조 단계 대례송아 슈구 부이 앙당 니게 십주샤지 끼델레버리 냠려는 집에 셈데 인체 다 네발리 단계 참 가월래요나 로자베 마송로나 पेज नम्बर नेपालीमा 201 नेपालीमा 201 लाइन 201 को लाइन तल छ चित्त उत्पादका भावनामा दुई प्रकार हुन्छ दिशा या ता देटिक्सोन ता ये 단계 셈게스 제네 장주 셈세야디 가리이메 거르직 슈차임바 다 딘데기 장주 셈데 아니 상기요 고방 토발라 메도메로와 상기요 고방 토베 유암 탑 망부 예베 나네 조지 차기요레 디 임바디 강규르기 롱 당기 슈차네 공불루주기 송 오마린진 차만 나네 도담 슈나 오마린진 차와라 텐데지오레 당이 야야티 방문주요 말 당이 다음에 직된디 라메 창주 톱데나스도와 당이 다음에 직된데스를
소소 임바 소소 상계 요거마 톰도 요바 있나야라 직된디 도지도기 심전 탐제 상계가 살아야 아니 고야기 되가 요바 있나야라 딘데기 토버 되긴지 이나스 아니 상계 요거바 토비야기 싸와디 가래라는데 디 싸와스 상계 요거바 토비야 라메 청주 토비야기 싸와 청주 그셈 리왕부 갸부나시 땡거래 직체 리왕 갸부 마운 에브레스도 다 템부시부지 요아메 바로 되나시 장주쌤 템부시고래 직체 근데 장주쌤 찍고 디그레베 디그 말에 딩냠도 닝지 전부 거래스 촉타이 뚝베 닝제 촉타이 뚝베 닝제 수도 미징이 찍라 아니 닝제 껴와 마임바 배 촉주 아니 배 초시 참시 땡오 간다 초용소 조발라 예배 심전 탐제려야 아니 미배 닝지고래 수도 닝지 정보래 촉타이 뚝배 닝제스 촉직점 남미배 닝제 마임바 촉 탐제려 캬베 닝지고래 수도 닝지 정보체 니라 미데 예샤라스 니라 수도 탄니 조도게 타다 꿀데게 타 양나 여타다 메타 니라 미템베 예셰 수디 도르드나 동유토베 예셰 동방유토베 시럽 디숨디 고레 손타 락 수디 티레라레 다다 도르드나 라메 장주 토비아기 짜와 테라 숨유스 장주 그셈 닝지 첨보 아니 동유토베 시럽 디숨부테 아니 상기요고바 톱드 수연아야 짜와 디숨레다 송크리 अब जुन एउटा बोधिचित्त भएन भने बुद्धता प्राप्त गर्न सकिँदैन यो उपाय र अथवा हेतु उपायभित्रमा अति उत्तम चाहिँ बोधिचित्त रहेको छ र त्यसमा पनि आर्य नागार्जुनले पनि रत्नमालामा यसरी उल्लेख गरेको छ आफू पनि कसरी अब दुःखबाट मुक्त भएर र सबै प्राणीलाई पनि चाहिँ मुक्त गराउनको लागि अनि अनुत्तर बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ त्यो बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि मूल चाहिँ के चाहिने रहेछ तब भन्दाखेरि बोधिचित्त र त्यो बोधिचित्त पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै पर्वत जस्तो सुमेरु पर्वत जस्तो स्थिर रहेको बोधिचित्त पनि स्थिर रूपमा हुनुपर्दछ र त्यो बोधिचित्त चाहिँ केवल सानो नभइकन सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ व्यापक भएको अथवा चाहिँ ठुलो बोधिचित्त त्यो पनि महाकरुणा दोस्रो पहिलो बोधिचित्त दोस्रो महाकरुणा र तेस्रो रहेको छ जुन एउटा अब शून्यताको दर्शनमा छैन भन्ने कुरामा आउँदछ यो शून्यताको दर्शन शून्यताको ज्ञान हुनुपर्दछ यसरी अब बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि तीनटा नभई नहुने कुरा चाहिँ पहिला बोधिचित्त त्यसपछि महाकरुणा त्यसपछि शून्यताको ज्ञान यी तीन गुण भए मात्र हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ ता दि लुङदि चा छिसु चिक्ति थादा दिछे ता दिदा 냠도 때 ता गोबुलुजु기 된데 송장 아니 गोबुलुजु기 젠장 로벤 시왈라기 준주고 나와야 어디 송래 되도와 아야 준주고 나와 장주 생계 견나 끼지기 코레 쪼르는 담배 냠타남 대신 남기 세제 죄차시 직된 함일제비 착자리 교루 송용도 장주고 세 마게나 코레 쪼르는 담배 냠타베 심진데 냠타베 심진 랑레 텔라야 대월셔바 상기기 세 갸세 장주 셈바세 밍토구 말에 다 딘디기 코레 쪼르다베 냠타베 심진 이나야 장주 셈지 깨나 장주 셈 깨베 끼직 다가라라 대신 남기 세세네 세인데지 토그레 라버다 장주 셈바 생긴게 밍데지 토그레 라 대세용도 장주 셈데 사 첨부직 대래도 와 त्यसै गरेर बोधिचार्य अवतरणभित्र शान्ति देवाले यसरी उल्लेख गरेको छ बोधिचित्त यदि उत्पन्न भएन भने
अब यो भावचक्रभित्र जति नै प्राणीहरू रहेको छ त्यो चाहिँ अब दुःख कष्टमै रहिरहन्छ। यदि बोधिचित्त चाहिँ एक छिनमा एक पल पनि हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गराउन सक्यो भने जुन भावचक्रमा जति नै दुःख कष्ट तनावमा परेको प्राणीहरू छ तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले एक पल पनि बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ जिन पुत्र चाहिँ भन्न सकिन्छ। जिन पुत्र भनेको चाहिँ अब जैसे कि अब जिन बुद्धको अथवा चाहिँ से पनि भन्छौँ हामी पुत्रहरू भन्छ बुद्धको पुत्रहरू भन्छौँ त जिन पुत्र भन्न सकिन्छ त्यतिखेर। बोधिसत्व chanju semba se ming di topre la tenje chanju semba se ming di topne chanju semba chana jigden ge hada mida jeba changme cha chawa gywa res tenje yinza chanju semke na pheyen de yore sung sheso sung sheba dera ta junju lu tangbo la ya chanju semge pheyen de be lu yinza de yore tena shi junju lu sumba na la sung yore 대나시 준주루 개발나라 송요래 대인자 शेसोक सुङ त्यस्तो अब बोधिचित्त बोधिसत्व त्यस्तो बोधिसत्व भयो भने अनि संसारमा जति नै मानव छ देवहरू छ सबैले चाहिँ वन्दना गर्न सक्ने भोग्न सक्ने लायकको बन्दछ र शेसोक भन्ने चाहिँ इत्यादि लेखेको छ त्यो भित्रमा पनि बोधिचर्या अवतार भित्र प्रथम पाठमा र तेस्रो पाठमा आठौं पाठमा 10 वटा पाठ रहेको छ र 3टा पाठमा पनि बोधिचित्तको बारेमा उल्लेख गरेको छ। बोधिचित्तको फेय बोधिचित्तको लाभको बारेमा ता देलेन दिरे ता क्या कंजुर दा तेंजुर नाला chanju semdi shibuji za chumbuji songba yindu ngaranzo pe Himalaya da pe da Himalaya rigyu nala da chugi chumbu shiyore dende gi chugi chumbu shi nane ngangyur ningme gi da song pena kunsala me shalong lala sherab chembe nyangde ngondu ze ningje chembe korwa tangdu lang tabla kebe korte yerme to sumela me shaba chachalu senem dortene niba 태진기 짜와 전주초도 샘게베 틸라 숨 세메시 로종 전주초도 샘게바 민주기 랍자 송하고 도와 다데나 도남제거데 니바 전주초도 샘게베 틸라는 디그러와 디마송바체 태진기 짜와 전주초 송도와 어떻게 내가 친구 이 말에 장주기 샘생인데 택바 춘벽이 최기 남기 싸와 님부르 켜가도 되래 장주 그 쌤이 여나 택진기 아니 저기다 최기 싸와디 톱래 장주 그 쌤 매나 연den시 간제 톱나야 택진기 싸와 람 아니 지 냠nen기 쪼디 톱요 말에 송래 대인자 장주 그 쌤때 하장기 짜친부 이뭐 된 것도 와 र तिब्बतको जुन एउटा चार परम्परा रहेको छन् चार परम्परा भित्रमा पनि निङ्मा परम्पराका महापण्डित अथवा चाहिँ कुन्छङ लामी महापण्डित कुन्छङ लामी उहाँको ग्रन्थ कुन्छङ लामी स्यालुङ भन्ने एउटा ग्रन्थमा चाहिँ जुन एउटा बोधिचित्तको बारेमा उल्लेख गरेको छ त्यसमा पनि तल लेखेको छ के छ भन्दाखेरि अब महायानको मूल बोधिचित्त हो भनेको छ महायानको महायानी अथवा चाहिँ महायानीहरूको महायान भनेको बाटो भए महायानीहरूको चाहिँ मूल चाहिँ बोधिचित्त हो र यो चाहिँ नभई नहुने यो उत्पन्न गराउनु पर्दछ यदि महायानी बन्ने हो भने त्यही मन्जुर्निङमेगी दा छेनाला सुयाति त्यही छेरवा ता तेने कग्यु पेना कग्युगी छे 다 게라 체직디 다부 타르겐레 거규기 최 다부 타르겐스 거규기 때문에 다부 아니 지점멜레기 특세 니마다부 나왔다부 니여 니마다부 답을 하제 나왔다부 리충바스 제자다 답을 하지기 송 되게 말해 다 되나가 된데도와 장주초도 셈게베 편이 데스 장수 체바다 장수 마체 다데 노르되다 장가지야 여바다 장가지야 매바 생겨다지 책이 고와들이 된다 너더나 체 매바 체 여바다 체 매바 생겨라고 당불라 니데 멤베 심게베 배 주베 심게베 배 당불라 게데 스타디하고도데
청주 그 생생에 되게나 태과 춘변 나라 추 태과 춘보 나라 추그레스 니바 전주 셈베 라바 탐지기 땐도 교로스 전주 셈베 랍자 가져요나야 랍자데 랍투야기 땐낭 신차리요레스 숨바 디바 탐지 째네 저버 교로스 전주 셈레레 게나 디바 탐지 아니 메바 차그레스 시바 라메 시바 델라야 라나 메베 자와 라나 메베 자와 수도 라메 청주 톱에 규조레스 나 대체 라메 라나 메베 자와 청주기 자와 축거리 교로스 청주 셈 계획 님은 되네 상기 고방 톱에기 규 고축바레스 자와 축거리 교로 페나 싱가지기 나라 메도 독스 따바탕 사변 독스로 바탕 메도게야 고축이요라 대나 신체네 자와 청주기 자와 축거리 교로 나바 선은 빠도 메바 터버린 교로 상계 탐제 녀바리 교로 듬바 심제 탐자라 패버리 교로 다때 시부도와 즉 인지면제 심제라 파즉 노르테 된데체네 팬도 치토나 야포르 대체 마토나야 장주구 셈레리 게용도 심제 탐제라 뭐다 기베 팬도 차고도와 심제 탐제라 패버리 교로 아니 개바 뉴도 넘버 줘봤다 내가도와 넘버 줘봐 상계와 찍고 라마서 뉴도 나서와 장주구 셈 깨나 뉴도 넘버 줘 상계와 교로하고 순 소다테 배행게 다고 다르게 나라 그렇게 취해 अब कयु परम्पराभित्र पनि कयु धापो धार्गेन जुन जेजु मिला रपको उहाँ पनि शिष्य हुनुहुन्थ्यो धापो लाजेको सुङ धापो लाजेको यो चाहिँ वचन अब बोधि चित्तको फाइदामा छोटकरीमा फाइदामा अब 8 प्रकारको रहेको छ यसमा पनि अब यहाँसम्म हो भन्ने कुरामा त्यहाँ लेखिएको छ र 8 प्रकारको फाइदा पहिला रहेको छ पहिला प्रथम त महायाना बन्दछ महायानी बन्दछ महायानी भित्र पर्दछ यदि बोधि चित्त भयो भने महायानी भित्र पर्दछ दोस्रोमा रहेको छ अब बोधि चित्तको अथवा चाहिँ बोधिसत्वको सबै शिक्षाहरूको चाहिँ मूल आधार बन्न सकिन्छ र अब सबै पापहरू तेस्रो रहेको छ जति नै पाप कर्महरू गरेको छ हामीले त्यो चाहिँ अब हामीले नष्ट गर्न सकिन्छ त्याग्न सकिन्छ र चौथोमा रहेको छ अथवा चाहिँ अनुत्तर जुन लामेगे चावा 청주기 चावा 다다 चित्रे जस्तै अनुत्तर बोधि चित्तको मूल चाहिँ अनि बोधि 청주기 चावा बोधि सत्वको जुन एउटा मूल बुद्धिको लखो छ अब माने बोधि सत्वको बोधि चित्तको 청주기 चावा बुद्धताको अब बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ अब कुनै बिरुवा रोपेपछि फल्दैन तुरुन्तै तर बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ केही रोप्नु परेको जस्तै हो छोप परेको भनेको अबदेखि बुद्धता प्राप्त गर्ने प्रावधान भइसकेको छ र पाँचौंमा रहेको छ अब पुण्य चाहिँ अथाह पुण्यहरू चाहिँ हामीले छिटो प्राप्त गर्न सकिन्छ छैठौंमा रहेको छ अब सबै सर्वबुद्धहरूले पनि नजिक अथवा चाहिँ नजिकको ठान्दछ नजिकको ठान्दछ अथवा चाहिँ स्नेह गर्दछ साथौंमा रहेको छ सर्व प्राणीलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउन सक्छ यदि हामीले बाहिरको वस्तुहरू केही दिन नसके तापनि बुद्धि चित्त मात्रै उत्पन्न गरे भने सबै प्राणीलाई फाइदा गराउन सकिन्छ र आठौंमा रहेको छ र छिट्टोमा छिट्टो हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ यसरी 8 प्रकारको फाइदा चाहिँ दापो थार्गेले चाहिँ उहाँले चाहिँ बताउनु भएको त्यो काग्युगी छेरुवा तदेने 사기하기 아니 까봄 뼈 타바 나라도와 데데 장군 사기 번데다로 송래 장군 사기 번데다 ponga ganjangi 송 토바 공세에 배제되기 명라 토바 공세에 대바도
र यो अब शाक्य परम्पराको जुन एउटा ग्रन्थ अनुसार कसले भनेको भने जामगञ्ज शाक्य पण्डिताले बताउनु भएको छ यो चाहिँ अनि ग्रन्थ चाहिँ थोबा खुङसल भन्ने एउटा ग्रन्थमा चाहिँ उहाँले पनि यो बोधिचित्तको फाइदाको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ फेन्डे जुङने जोपाई सांगे सांगे सिङेदि फेम्बातान देवे जुङने अनि पङदोको योन्देन थम्जे जोपा 차창하게 상계레스 텐데 상계데 간에 종래라나 ग्यावेसेले ठुङसेले छाजुसेबाले 총레스 담보디체 र प्रथम रहेको छ सबैले फाइदा पुर्याउन सक्ने सबैले शान्ति दिने शान्तिको स्रोत पनि बुद्ध नै रहेको छ हो त्यस्तो बुद्ध चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उत्पन्न भयो सांगे भनेको चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जुन बोधिसत्व अथवा चाहिँ बोधिसत्वबाट नै उत्पन्न भएको हो बोधिसत्वद्वारा नै बुद्ध भएको हो ग्याल्세 세디 छाजुसे바 ग्याल्से छाजुसे바 सिङेदि 간디지레라나 동방유토베 셰랍당 닝지 첨부 귤라 덴베 당니 강사레 세디 동유토베 셰랍당 닝지기 냠레 나버타바 예베 기부 당니레스 ग्याल्से 똥닝지 당니 스테체 अब जुन एउटा त्यस्तो बोधिसत्व चाहिँ कस्तो त त्यो बोधिसत्व भनेको चाहिँ के हुनु पर्दा भन्दाखेरि बोधिसत्वमा चाहिँ शून्यताको ज्ञान र त्यसमाथि महाकरुणा हुनु पर्दछ त्यो चाहिँ कोदानी भन्ने चाहिँ बोधिसत्व हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ 텐데게 ग्यासे 똥닝지 당니 인겐게 ग्यासे थे खाने छोरेलाना 장주 셈레 총 장주 셈 के 용도 ग्यासे 텐데디 차파레 त्यस्तो बोधिसत्व जुन एउटा शून्यताको ज्ञान र महाकरुणा भएको बोधिसत्व चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि अनि बोधिचित्तबाट चाहिँ उत्पन्न भएको हो तेरे यम्बा यन्जा सागे पेन्डे द खोना इनाया 장주 셈게 연된 된데지 하코차와 인도 셰네 티치르 돌라 펜덴도 세네 나라 임바 이나야 조심제라 펜브르 차베 텐도 장주 셈라 차체기 디차 체네 아니 장주 ग्यासे 남게 람산라 주베림바 뒤티 시기 세네다 된다 돌되나 장주셈베 람시기 소리 통말 장주셈로 차체 되는 람시기 소리 त्यस्तो जुन एउटा सर्वलाई फाइदा हुन सक्ने बुद्धता भूमिमा पुग्न सक्ने अब त्यस्तो भएको सबैले फाइदा हुने हो म आफै पनि अनि त्यो कार्य गर्नु परेको हुनाले बोधिसत्वलाई म प्रणाम गर्दछु अब बोधिचित्तलाई झङजुसेमला छक्चलो बोधिचित्तलाई चाहिँ म प्रणाम गर्दछु गरेर अनि अब गरेर चाहिँ जिनपुत्र अथवा बोधिसत्वको मार्ग बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिनेछु धेरै तदेने गिलुग तरु गिलुग बेगे खेबा जेचोंगा बचंबुकी कारिसुंदवा सेना गिलुग जेचोंगा बचंबु सुङ लम्बिम छमलेस अब चाहिँ अब चार परम्परा मध्ये अन्तिम रहेको छ गेलुप परम्पराको जुन जेचोंगा छेम्बोले बताउनु भएको 가르송돌라나 장주 셈싱인데 평행 첨부레스 가인사나 당보 대체를 랑신기 레파 탐제기 종네스 장주 셈싱인데 랑다 셴라 레파 탐제 용해하기 네 중궁라고 그래 직체 당보 पहिलो रहेको छ जुन आफू अरु सबैले सर्व राम्रो हुने अब सर्व मंगल हुने अझै मंगल हुनेको स्रोत जस्तो चाहिँ अनि बोधिचित्त हो निबा गुबा 탐제 셀레 मेनबाबु गुबा केन अनि सबै दोषहरूलाई चाहिँ त्याग्न सक्ने एउटा औषधिको रूप जस्तो बोधिचित्त त्यसो सुम्बा खेबे क्युकुंगी ड्रेबे लामछम्बो मोनेटाने खेबा नामजुचे क्यु नामगी जोसा न्याम्ने छेसाके लामदेरेस ड्रेबे लामछम्बोरेस तेस्रो रहेको छ सबै विद्वानहरुको चाहिँ एउटा यो महा क्रममा चाहिँ लागि पर्ने एउटा बाटो जस्तो बाटो छम्बो बाटो जो महामार्ग शिवा थोवाता थेपाता छेम्बाता रेपे क्यांस्ता 장주 셈 귤라 덴베 강사 주요로와 텐데기 장주 셈바테 미기 통화 나웨 퇴바 쳔바 레베짱 조와꾸인기 쇠수 교루 페나 조완나 페나 마란조 나자 시부지 나데여나
아니 나저 된대지 나왜 가도 되라 맨다지 약구지 세 된대지 중도 안 맨되게 난 나서 쇠송 소부교보도 야 약구차송 쓰그러와 디나시 심진 강기 규라 장주 심지 깨소나 다 된대기 장주 쌤바 통하다 퇴바다 대마다 렉베 조와 탐제기 아니 동에 세현바 조와 탐제 교본에야 지 숙체로 단계 네바야 공별도 단계 아니 소케 따보지 차그래 त्यसपरि त्यस चौथोमा रहेको छ यस्तो अब जुन एउटा बढी चित्त सत्तो छ देखे तापनि सुने तापनि अथवा याद गरे तापनि स्पर्श गरे तापनि सर्व प्राणीहरूको चाहिँ जस्तै रक्षा गर्ने जस्तो आमा बुवा जस्तै उहाँले जस्तै त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो बन्धन सकिन्छ 나봐 다디 야고 쉬죠래 참좀 먼저 내려도와 다 창조 쌤다 겁나 간대이나 셴라 펜바짱짱 두번을 랑라 편도 가면 도와 되제 삼식이로와 저와 다 들어야 돼도데 나봐 신기 된도 슈페 랑기 된 마상와 매파 샤르라 두베 탑케바 춤보다 덴바 데레다 전주 쌤백이 지야 신대랑 모습 두고 랑든 균 두고 말 얘나야 신대 모습 조용데 랑든데 샬라야 토두요래라 그 탑을 개발했어 나랑도 좋아 지당돼서 되대 랑든 깡깡 두마사 대인데 아니 신대메 랑대메 타마데 동해 깡깡요야래스 어떻게 소래 통 신기 텐도 슈페 랑기 테마 상엄메버 샬란드베 탑케바 첨보 र पाँचौँमा रहेको छ बोधिसत्वहरूले के गर्छ भन्दा अरूको हितको लागि मात्रै कार्य गरिन्छ र अरूको हितको लागि कार्य गर्दाखेरि आफ्नो लागि चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कुनैले महसुस गर्न सकिन्छ त्यतिखेर अरूको कार्य गर्दाखेरि पछि आफसे आफ चाहिँ अनि आफूलाई ठुलो फाइदा हुन्छ यो चाहिँ बोधिसत्वहरू सिपालु हो सिपालु उपायमा सिपालु हो र हामी जस्तो त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ सिपालुमा अति उत्तम जस्तो 나란조이나 랑드짱짱 조용데 랑드야마도 셴드야마도 니메 차요 त्यसैले अब बोधिसत्व बाहेक हामी अब साधारण मानिसहरू के गर्छ आफ्नो लागि मात्र हामी सोच्ने गर्छौं आफ्नो लागि सोच्ने कारणले गरेर अरूको पनि कार्य हुँदैन आफूले पनि हुँदैन र अन्तमा हामी जतिखेर दुःखै दुःख भोग्नु परेको हुन्छ हो धेरै यम्बा यन्जा ngaranzo changju sem kene tekba chimboge lamla jugya rabadi pekyawa sambore sore tekba chimboda dembe takeba chimboda dembe tekba chimbola jugdu yobani kemao dagi nyeba lepore nyeto nyamdo sam nga pemasegi keba sambore 다른 얘기 토비아디 changju sem deji kene tobadi yak chongsha sa는 가와게 오레스 र त्यसरी अब यस्तो अति उत्तम बोधि चित्त चाहिँ हामीले भयो भने अनि महायाना जस मार्गमा महायानी बन्दछ र यस्तो बोधि चित्त भएको उत्पन्न भएकोमा म आफैमा धेरै खुसी छु अथवा चाहिँ भनौं न एउटा आफैमा खुसी छु र खुसी भयो भनेर सम्झिनु पर्छ आफूमा म खुसी भयो भनेर अब सम्झिन्छ त्यसै 기뷰짤 지역이 태파 초라 죽을 차오서래 텐데 연장 소소런 기뷰짤 수디 강사기 네바 소소기 심진 강사 소소소로 네바요 네바 강여바디 배주에 제네 아니 태파 준비 쳐를 죽으래 손 त्यसै कारणले अब हामी सबैले जुन एउटा पुरुषहरू छ साधकहरू छ आफूसँग शक्ति र बलहरू जति भएको प्रयोग गरेर चाहिँ महायानी मार्गमा अथवा यो बोधि चित्त चाहिँ उत्पन्न गराउनु पर्दछ 태고치를 쳐를 죽으래스 데디소마 어디 디체 다 디기 갑댕기 롱데라 아니 제루미 챙기 파진데베 롱장샤 다디 롭로 셰람 담다 문주 태바초 투젠 탐제 캠바 텔레총 대면 직된 남기 미션데 원대님만 샤르 외담다 셰송바 따르 건나소네 태버침베 연대 통회 장배스 연대 통회 이 장배 그버침보 깨네 죽을 차고 다들 롱디 대세 자모와체 근데 파진데 롱디 손에 도도들에 건나소네 스다 태버침베 쳐라 죽여야 될라 탑람 잠 민자게 토네
god dam mendage tone an tebachimbe lamla ya nga jugugudu tebachimbe yende tone tebachimbola ya kubachimbo kene ani jugore sumta र यसको जुन एउटा जेचोङ खपको जुन एउटा यसको भनौँ न समर्थको रूपमा सपोर्टको रूपमा अर्को व्याख्या गरेको छ अब यसमा चाहिँ माहेना बौद्ध मार्गमा लाग्नको लागि पनि विभिन्न उपायहरू रहेको छ धेरै उपायहरू छ त्यसमा पनि त्यो उपायहरू देखेर र माहेनीको गुणहरू ज्ञानहरू थाहा पाएर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आधार सम्मानका साथ अथवा चाहिँ मनदेखि नै यस मार्गमा चाहिँ यस धर्मप्रति चाहिँ हामी लाग्नुपर्दछ हया अदा दिति बछे ता तेने 당기 공도 쉬베 강규르다 땡규르다 아니 닝마 거기 사게 디루던 제베다 기죽 상막이 송직래도 장주 셈세데 시부지 자치 보이마 텐데 송 여자 되니 라마 제레스 양원군지 주시가 전벽이 동견에 되려 송거데 네야버 쉬어데 라마 제레스 양원군지 주시가 전벽 송수 라마 쳐발래 켜네 라마 켜네 이담 켜네 칸주 최경 때 시송바데 장주 우sem게 연대라 조롱어 송바 신도 내체 되다 또또 되다 다 됐으라래 남균디 라마가 잡고요와 라마 켜네스 라마레스 라마레라야디 칠럽게 짜와 인사 라마 켜네 이담야레스 이담레 라야디 무주기 짜와 인상 이담 라마 켜네 칸도레스 칸도 라고야디 틴레기 짜와 인상 칸도 라마 켜네 최경레스 최경 라고야 가래 발제 송에 발제 송에 짜와 인상 최경레스네 남규 연된 시대 켜네 라마 켜네 이담 켜네 칸도 최경스 시대 라마를 잡고 요래 라와 다 겨울은 전기 냠용 같은데 디 장주 셈나 자나 되기래 송 당에 장주 셈나 자당데 주구슈 알리니에 디셔가지 र त्यसैले अघि हामीले जुन बोधिचित्तको बारेमा कन्ग्युर भित्र तेङ्ग्युर भित्र र चार परम्पराको जुन एउटा महापण्डितहरूले उल्लेख गरेको पनि हामीले जानिसकेको छौँ बुझिसकेको छौँ र यसै गरेर अब यसको संक्षिप्त छोटकरीमा चाहिँ परम पूज्यनीय दलाई लामा गुरुले बताउनु भएको छ यो चाहिँ गुरु योगको जुन एउटा पूजा विधिमा छ त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र हजुर नै एउटा हजुर लामा तपाईँ नै गुरु हजुर तपाईँ नै इष्टदेव हो लामा हो पहिला लामा हो गुरु हजुर तपाईँ हैन तपाईँ नै लामा हो गुरु हजुर तपाईँ नै लामा हो के नाम भने तपाईँ नै लामा हो लामा सेवे थेन्दी छिलपकी चावा तपाईँ नै लामा हो तपाईँ किन लामा भने भन्दाखेरि सबै आशीर्वादहरू चाहिँ तपाईबाट नै चाहिँ पाउँछ आशीर्वादको सार हो आशीर्वादको मूल चाहिँ तपाईँ हो त्यसैले तपाईबाटै पाउँछ र तपाईँ नै इष्टदेव हो किनकि मुटुकी चावा तपाईँ नै सिद्धि प्राप्त गर्नेको मूल तपाईँ नै हो र त्यसरी तपाईँ नै डाकिने हो किन भन्दाखेरि तपाईले नै सबै कार्यहरू गरिन्दछ र तपाईँ नै चाहिँ धर्म रक्षपाला हो तपाईले नै सबै बाधा अर्चन विदर सबै रक्षा गर्ने तपाईँ नै हो यसरी चाहिँ तपाईँ होस् छेने लामालाई चार त्यसरी चाहिँ लामालाई चाहिँ यसरी चाहिँ लामालाई चाहिँ भनौँ न लामालाई चाहिँ लामाको विशेष गुण यसरी देखाउनु भएको थियो भने अब परम पूज्यनीय दलाई लामाले चाहिँ योलाई चाहिँ बोधि चित्त अथवा चाहिँ बोधि चित्तलाई पनि राख्न सकिन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो ता देश्य गरे ता छांजु सेम थेला अनि खेजुशी लामा यदम खण्डो छ्योग्योंस खण्डिस जारेलाना होता तेरे छांजु सेम खेनेस 가르치는 라마를라나 장주 우셈라 때네 실업 탐지 톡거래. 근데 인자 장주 우셈데 실업 탐지기 싸웠다고 임베다 라마야리샤 탐보. त्यसरी अब यसलाई हामीले बोधि चित्तलाई राख्न सक्छौं. बोधि चित्तलाई अब तपाई बोधि चित्त चाहिँ सबै आशीर्वादको मूल जस्तै बोधि चित्त रहेछ भनेर प्रथम बोधि चित्तलाई राख्न सकिन्छ. 부딪히다 켜네 이담레 수드
장주의 셈라 때에 촉당 토문기 우주 탐제 덮고요. 근데 인상 우주 군기 자와 임배 차네 이담낭신레샤 장주의 셈. बोधिचित्त तपाईँ जै अब इष्टदेव जस्तै रहेछ किन भन्दा सबै सिद्धि प्राप्त गर्ने मूल नै बोधिचित्त रहेछ ओथे 다 켜네 칸도스 부디치다 켜네 장주쌤 켜네 칸도야 칸도나시 레샤스 가서는 칸도스 인겐데게 틴레 탐제기 자와치기 여바 낭시 장주쌤의 여나 심진기 대 타이어바시 독도고도 와 근데 인바 인사 틴레 탐제기 자왔다고 인사 칸도다고 레샤스 र बोधिचित्त तपाईँ पनि डाकिनी जस्तै रहेछ किन भन्दाखेरि बोधिचित्त सबै डाकिनीले जुन एउटा सबै कार्यहरू गरिन्छ कर्महरू गरिन्छ त्यसैले बोधिचित्त भयो भने सर्व प्राणी हितको लागि ठूलो कार्य गरिन्दछ 답답 최경 장주쌤 켜니 최경다고 레스 가인서나 최경기 발제 탐지 송외 자와치기요래 대나시 장주쌤데 여나 발제 용기요 말해 개대 발제 용나야 장주쌤게 토다 네발라 때네 갱에 장줄람도 교토요래 근데 인자 발제기 시왕도 송바 발제기 초기한다고 가야요 말해 근데 인자 발제 탐제 장주쌤라 때네 송토고요 인자 아니 적용도 그래서 어야 बोधिचित्त तपाईँ चाहिँ एउटा धर्मपाला जस्तो रहेछन् किनकि सबै संसारमा जति नै बाधा अडचनहरू छ भार्छहरू छ सबैलाई रक्षा गर्न सक्ने र बोधिचित्त भयो भने हामीले बाधा अडचनहरू आउँदैन यदि आएको खण्डमा पनि आफ्नो बल र शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ 어야 제장하다 도스 성당도 잠바 아지 장주 쌤생인데 평연데 덴데더버지 상만 로종체네 현사나 야다 장주 쌤다 매나 득담면도 삼바지 도와 다다도 디나라 켜닐라 이단 칸도다 된소 송당라 때나 나 냠네 지게지 이나야 장주 쌤 냠네 자와래 키고래 장주 쌤데 냠네 매나 나기 냠네 용해야 돼 자와니네 요 말해 त्यसैले हामीले बोधिचित्त अथवा चाहिँ यो बोधिचित्तको बारेमा जसरी भने भए पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट त्यसैले यदि बोधिचित्त छैन भने तन्त्रयानभित्र अभ्यास गर्न सकिँदैन तन्त्रयानको अभ्यास गर्नको लागि जसरी भए पनि बोधिचित्तको आवश्यकता पर्दछ ओया 어다 대인제기 다른게 넘버 12야 장주 쌤생인데 간대기면 평연 간대기면 뭐도 쉬래 단 인보 주드나 다 데이다 당만주 딜라로와 장주 쌤 여나 아니 상게 토크레스 장주 쌤 매나 상게 토그 마레스 라로와 다 디콜라 빼전나네 송당 망부직 시 차소와 당 나란주 소소려야 삼로동에 예배 깨지지 쉬우인다 맞아 어디 र आज हामीले बोधिचित्तको बारेमा यसको फाइदा के रहेछ भन्ने कुरामा कङ्गिर टेङ्गिर विभिन्न परम्पराको अनुसार हामीले बुझिसकेको छ अब संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि बोधिचित्त भयो भने बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो छैन भने सकिँदैन र बोधिचित्त भनेको चाहिँ कति हो भन्ने बारेमा आफ्नो अनुभव यसको कारण र मेरो अनुभवद्वारा पनि म यसलाई प्रश्न पार्नेछु 어야 다디 소소 냠뇽라 자고래 냠뇽라 상로 야부시 땅아 그러와 베나 차샤바 이마이나 데파 라야디 하장 긴내가 첨부치도 와 데파세야 돼 베나 차샤바이나 소소 뭐네 단기배 쉬와 나신 체내로와 나 최대로 꼬르라기가 누구 이 삼배 나 최대로 꼬와기가 도 데베 데바티 메나 최대로 꼬르 누구르베 가보러와 로와 저 당분이라 나 최대로 꼬와 누구 삼배 데바지 거도와 데바 대기 겜베 아니 소소 최대로야 줘야 돼 고추 줘야 돼 고추 용도 최대로야 레두고와 디페라키 सर्वप्रथम आफ्नो अनुभवद्वारा चाहिँ यो चाहिँ हरेक चिज चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्दछ र पहिलो प्रथम चाहिँ हामीले इच्छा शक्ति हुनुपर्दछ जब इच्छा शक्ति हामीले भयो भने कुनै कार्यहरू हामीले गर्नलाई सकिन्छ अब उदाहरण यदि बौद्धमा जान्छु भने अघिको उदाहरण जस्तो बौद्धमा जान्छु भन्ने
यदि इच्छा छैन भने हामी जान सकिँदैन पहिलो प्रथम हामीलाई इच्छा शक्ति हुनुपर्दछ बौद्धमा जानु पनि सक्दैन त्यहाँ पुग्नु पनि पुग्दैन र वा 다 대인데 다 공부시다 수수 창조 셈생인데 가려도 창조 세야디 톱자 창조 상기의 고방 창조 창조의 셈수도 네 상기의 고방 톱아 지기 산데 삼로로 와 대바데래도 와 그러와 창조 셈수도 네 상기의 고방 톱아 지기 톱아 대배 셈데래도 와 미유디 만나가다니에 심지 탐지기 체도체 이나야 삼로 코랑길로이 진당달로이 도당데 니 상기의 고방 토바 지기 삼배 삼로래도와 덴데 임바 인자 창조구쌤 깨용도 상기의 살아 두기 삼배 대바디기고 상기의 살아 두기 이 삼배 대바디 여자 상기의 살아 도야기 차와치그래 디슈구 상기의 살아 리기로 상계 살아 두기 삼배 대바 디케로 맞추나 상계 살아 두 차와 지금 말에 차와디 제네 상계 살아 레베티 면도와 त्यसरी नै अब बुद्धि चित्त जुन एउटा बुद्धि चित्त चाहिँ के हो त बुद्ध भूमिमा पुग्ने एउटा ठाउँ जस्तो माध्यम जस्तो यदि बुद्धि चित्त चाहिँ इच्छा जस्तो अब अघिको जस्तो इच्छा भयो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं त्यो ठाउँमा पुग्यो भने कार्य गर्न सक्छौं र जुन सोचेको इच्छाहरू पूरा हुन्छौं त्यसरी अब बुद्ध भूमिमा पुग्छु भन्ने पहिला प्रथम बुद्धि चित्त आउनु पर्छ जब बुद्धि चित्त भनेको चाहिँ इच्छा जस्तो जब इच्छा हामीमा भयो भने अनि बुद्धि चित्त उत्पन्न भयो भने त्यो द्वारा चाहिँ अब हामीले कार्य गर्दछ अब कार्य राम्रो गर्यो भने अनि बुद्ध भूमिमा हामी पुग्न सकिन्छ 저자 디임바 유디 어디 nenga 녜디 인지 민지 켄수 툴로셔 저자가 자주 셈디 냐버도 거래라기 겸전 테리 다 딜라야 아니 당긴 얘기 빼디 슈바나신체 들어와 빼디 슈바나신체 강달 수수셈라 가두이나야 나상기기 살아 두기 나상기기 고번 토바 지gin이 세기 삼로다 데바다 심슈티 셈나는 레나 아니 삼로 땡당다 자와체당 상마 상기 살아 두야기 매전 땡그래 상기 살아 두기 세기 삼로티 셈기 나라 말레바이나 셈기 나네 상기 고번 토두기 로디메이나 로와 딱 만에 사야로 소바 꼬라게야로 소바 간데 제나야 삼로디 실내상네 지금 매바 인데 상기 고번 토베 탑을 두고 마다디 त्यसरी नै हामीले यदि अघिको बुद्ध भूमिमा पुग्छु अथवा चाहिँ पहिलो प्रथममा बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि बुद्धि चित्त उत्पन्न गराउँछु भन्ने इच्छा शक्ति रुचि त्यस्तो चासो हुनुपर्दछ अब बुद्धि चित्त उत्पन्न भइसकेपछि बुद्धि चित्त चाहिँ उत्तम उपाय रहेछ त्यसद्वारा म बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हामीले उत्तम विचार हुनुपर्दछ जब विचारै भएन भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न असम्भव हो त्यसैले जुन एउटा बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि उपाय नभउने उपाय चाहिँ बुद्धि चित्त हो तर बुद्धि चित्त चाहिँ म उत्पन्न गराउँछु र अन्तिममा बुद्ध भूमिमा पुग्छु भन्ने एउटा उत्तम सोच हामीमा हुनुपर्दछ तदेनेगा छबुसुइन्दा छेसंगा 삼로 코랑기 나네 네 상계의 고번 토바치 치 만나가다니베 심지 탐지기 된도 신 심지 탐지기 된도 네 상계의 고번 토바치 데데 상계의 고번 토베 체도 세네 삼로데 땅네 아니 냠낸 체고도 와 dimana 상계 살 누구면도 와 데데 인자 창조의 셈티 매베 토네 찌땅기 냠낸다 파샤 상하기 냠네 기림도 조림 자롱 대나신게 조신 착진 와다 되게 배사게 세동 송주 루겐된 메뉴문에 왜세 가주 냠네 채토부지 집에 이나야 당기 슈베 상기게 살로 전도기 장주 생기 아니 슉디메나 장주 셈티직 셈 코라나네 말레가 이나 와다 텐데기 주규식이 냠네 자침보 가주 이나야 상계 탑에 타올 누구 말해 र त्यसरी यदि हामीले बुद्धि सर्व प्राणीको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने एउटा सोच जुन बुद्धि चित्त अथवा चाहिँ त्यो उत्पन्न गराउनु पर्दछ अब यदि बुद्धि चित्त भएन भने हामीले साधारण जुन एउटा भनौँ न एउटा अभ्यासहरू पनि राम्रो हुँदैन र झन् साह्रो यदि हामीले तन्त्रयान भित्रमा जुन उत्पत्ति क्रम र निष्पन्न क्रम अथवा चाहिँ महामुद्राको जुन अन्तिमको जुन एउटा अभ्यासहरू छ महामुद्रा र
निष्पन्न क्रमहरू तेरे न्युमा हिज के वैसे अति सूक्ष्म मनलाई कसरी पहिचान गर्ने यो तेरे के न्यामने से थोबो खाचु छेना या यो अति गम्भीर साधनहरू चाहिँ जति गरे तापनि यदि बुद्धि चित्त छैन भने बुद्धता प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसैले यो बोधि चित्त कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ हो थिरे त तेने दम ज्ञाने तेले यन्जा लामन्दम गे तापा तेसुंगु दोवा खेरान्जु छु खण्डेजि जिगे यनाया जोरङु जुक्सुम छावा छेस मोन्डुङुशी जुक्सुम छावा छेस मोन्डु काबला क्यामडु सिमगी गे कुलो याबु चा स तापा दिल्ला गयो गेमजन दिरवादा 저던 꿀롱 텔라 셈기기 꿀롱 데 맨, 알레 겸주 꿀롱 데 맨아 상기기 쳐라 민도 셈기기 꿀롱 맨아 택진기 쳐라 민도 상기 고마토 다 도는도 근데 인자 꿀롱 ጩ 시고야 겸된 테레다 내가 त्यसैले जुन एउटा गुरुहरूले जतिखेर पनि बताउने गरिन्छ यदि हामीले तीनटा कुरोलाई याद दिनु पर्दछ पूर्वगत अभ्यास र मूल विषय र अन्तिमको प्रार्थना यो विधि जसरी भए पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ अपूर्वगत अभ्यासमा चाहिँ आशय उत्पन्न गराउनु पर्दछ चित्त उत्पाद जसरी भए पनि पूर्व अभ्यास जस्तै पूर्व अभ्यासमा शरण गमनको चित्त उत्पाद र शरण गमनको चित्त उत्पाद र अनि महायानको चित्त उत्पाद त्यसरी दुई प्रकारको रहेको छ पहिलो प्रथम शरण गमनको चित्त उत्पाद भएन भने बुद्ध धर्ममा पनि हामी लागि पर्दैन त्यसरी दोस्रो रहेको छ यदि महायानको चित्त उत्पाद गरेन भने महायान हामी पढ्न सकिँदैन त्यसैले गुरुहरूले बताउनु भएको अनुसार चित्त उत्पाद जुन एउटा चित्त शरण गमन र चित्त उत्पाद महायानको चित्त उत्पाद चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ 어다 디인제기 생계기 모저다 생계기 편 안에 지다 강도도 달렌데스 개발다 주시바이 다 상기 먼저 균제명아 등기고는 생계바디 상이 티야레 되네 나는가데 다시 냠지고는 생계바디 티야이 어두스제는 상이 캐나서 패쇼와 다른 추주심샤 यसरी नै आज बोधि चित्तको परिचय र लाभको बारेमा चाहिँ हामीले ज्ञान पाइसकेका छौं भने भोलिको विषय रहेको छ सात हेतु प्रत्यय सात हेतु फल द्वारा चाहिँ बोधि चित्तको अभ्यास गरिने र अन्तिममा छ स्वपर साधने बोधि चित्त हो त्यसरी चाहिँ अब भोलि पर्सिको दिनहरू पनि निरन्तर पाल्नुहोस् र यसरी नै शिक्षा लिनुहोस्